ni wo fa se ye den no ba pechi am say kwan be so no wo ba de na si wo ho a kuletimi nante anajo o nante from maame ho ne ba mo ewo pechi ehene fa no free buy bantima bi o santasi ba ho akotena totum no ba be tete no kuro ne hu so bi de o posku kwa ne bag kwa ne sene no ba am say aden ana jini ko school P6 sorry honam kofa no asa de ba bi o same predi an ko hyan kwahia no wo enti o sa bai P6 e ba me chen e o ha na me bai eni du kunu e ba se onuan mo man nyina ko international school no de ne ba Harriet no na ko sa to government school nti ompene ti kwan bia so o ba be fa ne ba no o mani hwe onana no samuni tumi ko dum ye bia e kan ya wo se ompene no de na de di bonkum de gie ti abusen nyina preso de ne ba no ma no so nsan fa no nko no de no ko ye na che akra no wa ba mo ho mpre no no o so no amoje no e hwe no a no wo kosko no wo so amode no ko mo ma me no akra na set me enante free bantema e ba pechi nam fom on faka nti obeta mo nche no biem na mo sign de ne ko mo ma me biem okay ano ma me na beje na ade P6 no ana oba se afido obaje na ade okay na onyu anu ma no international school nti one day no ko government school 9 FM and ye ukiada December bosome no da itoso aduno nyankopon twedi ampoada Roma odi akọ esan ede yen abasumdwemu ayede asedam rempem asiedu na ede emma no nya ho ofa nyenya sanye nim de na emom na adom bi na aso yeso ene yenso yede ewa hanti mesrewu adabomode na mfa de wo mfa hoahoa ho ni nyina da eyenyankopon no ankasa ene de mabame me pacho obeyi duku no na asem na wo de ba no nya asem bi a eye ya fe na abede Akoma FM 87.9 nti no se adum bi adum na se woda so etenkwamu anache se eye Kristo no ankasa ne dum ne hummobro bi na so yen so meda se ne den so wabomodi a na wode wafidie na to Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na ubenya bi ahwe ewo YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 Facebook ene aba edem ai enra na ye wo haw kakranti ye streaming ni na wo YouTube ene Facebook edem nti unso betumi abehwe Facebook live Akoma 87.9 FM sanso ena se Akoma television station no a hye so ema me se make say we say Chrome TV ede atum live we say Chrome TV edem live Tokro Manchwa ene ncho no bia wubeko bia wuberambia wubenya we say Chrome TV na wonso watumi ahwebi sa pepepe ena eye Rabbi 1 TV so eno so edemu live Rabbi 1 TV so edemu live papa ewo ubetumi ahwe no ho na bibia etumi aye kama pa Free FM 97.5 manager dache hene ewo tachiman se make say wabiemu ama tachiman fo nyina Akoma FM 87.9 na bibia etumi aye kama na enunti ye various platforms no so ewo so se ubetumi ahwe Akoma mu nsem fan club fans of Akoma mu nsem Maa Akos great family and Afenike Pizza fan club ya share de atoso monko so a na monhye emfa ema yen na bibia entumi enye kama pa ene eye 20th December idie na wa wunim se bronya no a ene ekomo no nyame ya domu a kwasi da na ebesi bronya dua eye 24th December na eba ne se ya na wa wunim se ye Akoma mu nsem ye beche ekunafo entuma FM 87.9 ye beche wonum entuma emane mema ne ye beche wonum entuma enyanka ene ade ye beche wonum enema enu nti ba bibia da wo a wo hwe ye bia no na won so ode aba ye entuma ye beje sanso ena emo ye beje anwa ye beje
tomato si bi se sachet no anasa ten no wo de ba eno so ye beje no kama biscuits ye beje nsamna anasa detergents eno so wo de ba se de tie bia no ye beje ni nyina na ye tumi e de asom ye kunafo ma ene mema ena fe ye nua no medidam ye disables no ena fe so enyanka ni misia ye gusuada yes ro se ba bibia da wo bia no wonso wano entade empabwa ya kama omusha ebeye yie sansesa abre ya enkrofo nam krom na afi wonum ton eto eniema ema yema womo to niema ema wonum ma esey no obi eni kapre ya wode koto bi ediaba ejanka bi etitokro baabi mu esu ewisia bi ehye tokro baabi edi arewo de obedie di obehye bronya breyimu womani betete nisuo womani edawoso se wo ebetimi ama wonum asere se wonum maame no papa wu a Akoma FM 87.9 Kumasi enti se de etie bia no wose yetumi efidi womo na wonum so enije na se womu didi na so maniji a na onso ufie di ayareho onyame asesa no na waye no enije ede ama enu nti de ewuwo bia no fabra ye gise yesika o na wode bebe bia wode no wo abrochire wo bebe wuntumi emfa ntoto eniema no emfa emma enti wode ba ye de betoto de opese ye de toto ne ye de akwakosom wonum sede ye nua bebe di biaba wosema akope enkura bia wo mo ho emobo pa nyanka bi na efa sika bi ema wonum wonon so de de ama mesemanya ne sa obi nso se ma akoji sika wo obi a osone ma oton na ne bahwe na chi na hwe na ne ho mobo pa no ono so fa we ema no ono so dia oye no onso dia wo ye no enese ya ba ye nsem se dia obebe bia no ye beje emo anwa entoma duku mpaboa ntade biscuit drinks dia ode bebe bia sika ni na ye beje na chese ye nso ye di asom wonom na yenko na yene yenua baby nkodi nkomo Pastor Julius Namba ewa ha na akwa koko ewa ha anenso ewa ha Evangelist Samuel Mensa wa Ishmael eboye chidom ni adontene na ya edie ko Facebook and afa YouTube live na bibia ikaba ya wo hwe na wo send messages no eba na makenkan dia ma ebi bedru phone in no na wono wuntumi enfre ana wunya emu aye busy enu nti wo de ebe message na wa send e dia ba makenkan na kama ede ama mama rabai akwaba oba me mo ha wie me just Maa Akos na promote saying I'm now the moon ya da Christo ase wodin Fefe Mavis Ejewa free hina bae atonsu me what if you say 23 years okay awia minimum bedwa fa ye krado ye tiefo ye hwew ewie de wo ko mama me hia be me be fe no kodwo Mike I say fe ni chief na I am Pabua na mismisu enjuma S like life 87.9 no ba master be fmande ti bo hondo an kanjem so permitim di fro no ko be foforo o mu na akọ ti na Monday na minister sna block no asimi ko bi ma no ti ne kwa na mi sha no kan so no me cha no jes no yese me kwa na me so minister sna block nti me kwa akọ bi ama no no yese me fa me number ma ne ni me se me phone dey ase na ndi minister number ma no ti me am wona me no frɛ me point ba no frɛ na me so ma point ba me ofie no me di nko se ne di ma person me tina na me se asasa ta na mo me master kwesi won mo no na wo de obey ba ho be su adwuma no yese obande again no yese Akoma FM 87.9 Kumasi me se okay ana me buzan se na wo ma so awutu na me so awutu dia me nwoye tebe ende no se me yese na nya hwe me ne betina fa ma me ne tina nche ne nyinsen baaye o bidi mi ko ne de ni fie na me ne kokode ti ene ma nyinsen baaye ndi asasa atam na January tina ye kokoro asori nkonya me hu na se kwa me hu mani anje ti oba me nche me ka chense me ntimi ne ntem sia sa tinye na nyinsen oba me de na me nim se menyem bon de no wanim ndi ma me nya 6 months ana no abaye June no abaye ana de betu me sister ni me se nyinsen no ne me na nyem no check date on ma dan months so am de nyim ntimi ka sa nyi ono a mama ampa wa beje sa aton za me ko hospital ba sa aton wa beje no am scan ko hospital da ana me busan ske bi oso ani bi teta mo so nse me kwa ko na minister ko to ne ma minister busan so me scan ko to so star ma se da ho chwe won nti o de pe busan ko to me ya
na minister ko to 20 me wo na minister friend kan say ma wo na me mo so sister ma me wo be bi ye obi adwuma ma no me ye obi mpa bo be bi ama no nti de me se wada ro ma pebo se na yi na se me ba ya kra bo be me de metu ama na me se yi me abi mama ye friend na oba ye no obe start mo na yi me be afie no oba se minister bu se na so do nya abote o ye wi an se mba ko ni tua ne ka oba bi tua minister de na ma no afi here we tua and score the buy 100 cedi December ngo twa akra ni dua nze ko na next for no cost like agogo na me friend ka chen say ni say no say me use scan na me use jo so man week no say 100 cedis buy na me ma me sister kwa akotwa no is ma me so akotwa akra na aka me say ni scan ye de ma wo so about na ma me sister 100 cedis so ma me so 40 cedis na ko ma me 20 cedis si okoye no di be 3 days ana oba na bag bo na chi na me say answer wo kwen fa no so me ko adwumem na me sister okay no to 36 good dem ho no say ente me epon na amantini bu of to do some you 3 months akwa ni be pie no ma wa nto akwa ni do gina afon so e wa adwumem na ka chem to ada akwa na to papa to ma say wia na ka say me nye sabi me asantini enyina fo so nto bedini asanta me na nchiresa titama akwa ni pe na minister to da akwa na to me bra wo usu me bra ntafo panyino modo usu minister da akwa na to no ti ama ase me sin number na miss ya bebe na etinsu ni yetu ye na za ati me ka chen se Mike bebe etini se Mr Tam na so ama esi ye betu ntini so be de no ese na bebe otini so akwa handan fufuro ti de mani ntu ami ansa ka 1500 be so edan wura na so na otu awi a aba ba fa me na akwanye econom ka chen so ju ma fe ama me fa enti minister so na bla no e feel ano e man pressure say na etu na ekome ma me won mo lake side te ko me friend sa ase me friend na ofa Miss Mike into do mini ama Miss Delta ma so ma fa ka chese o ya me to mbo ase nya wa ma fa me anko ma ya ba ye class ya se ndafe me friend bi anase depression ta me ka de me pede chwe ne sa na ma me Mr phone sent me ma me sene number ti e ho na Mr kunya ndani bo bi jan kwanta na etu ko no mo ana me friend wo sa me se we me so we wa bi jan kwanta ho na esi aba no sister no se no ba be hwe echi akwa na me yesuju mama wa amba na ese tu fro no ba bokula hase te ba ye no ana me ese da bia ba hase da me kokko hwe be bia na ote first nse menya ne namba wo fio no my boys no mo won bia ntim ko ampanso na ye Sunday nwuma me ko menya ne namba ti na nwumra na me frɛ no na me ese Mike ndiro ayi mini ntiwa ma wa ansha akula no se mi mani nsa ade na me frɛ me ni wata wa be sha akula nta so maka chem se na kwens kan so frɛ me fa ka tem so woni bi na woni bi se me so de na me fa ansha akula no ushia na me nto ande o na me sua adwuma no bi na ehwe me enso no wa utu so me ti se me no betena ntiwa sa akula na be mu ade nta won sha akula na me frɛ wa suni bu ni bi ti me ne kasa na boy na me ne tin be pie so na je phone no ne kasa yes say aba bia konedum 3 years man away nti no ye fa kakaba me so mfe me na fa kwenko to school no ka chensu you afi de ma boy ne kan no anu no wano an face kana me nti ma minister so fair no so on be fa kwenko to school no ka chensu oba sa ya show mama amba ti na nsin ye na me frɛ no ka chensu say be di bro nyi nti on se ne akwen scan fa cotton tade ne mpabo ma no ne sa akon ni tade mpabo de be di Christmas ni bi ma me fa ka chensu oni bi nta man den ba ha no yo okay nti abrantie ya wo kana asemi wo se friend ne sen Kwadwo Mike also say friend chief Kwadwo Mike wo shia wo din oboy no Kwadwo Mike obese ope no edin oboy no e wo ye adwuma ben oye mpaboa e wo hefa edum won side mo mpaboa wo ye ne se wo no ana ana wo pam ana se wo ye mpaboa no ankasa Ghana made no ebi no wo ye enti afibe mu na o shia no mama na ye 2019 covid brand mu no e na wo shia no yo na se covid brand mu de ni aka ye nyina ye gudem esi da na akopie ye ko hu Kwadwo Mike se covid ye kan ye gudem 2019 ana mebo ana sa time na de na covid ni nyamai ana na abetwem o na baba na emma say I say aji
Isa. Ni nyanka ye ngu dem. Na wuhia no. Wusi wuhia no na wo ye den. Na misia adwuma. Na wusia adwuma. Ade adwuma. Adepam. Okay. Nti hwan na ede ukoto adepam no mu? Mebra ntafo de akwa na to no. Wane me ketwa no. Omi na de mekoe. Ono na wudi na chi ana se. Da bi omo ketwa ne me. Omo ketwa ne wo. Nti obra na ode ukoto adwuma mu no no ye pani. Wo na o ma me mamo ye sen. Ye 5 Mr na penya ntantafo na ba. Ntamba akwa ba nsa me ma ba. Wo na utwato. Wo ye ka chire. Okay. Wo ma me no papa we. Ma me aka bebi mpapa ti ase. O papa ti ase. Okay. O papa ti ase ni nyina no wo ma me aka ba bi a papa ti ase nye o papa na na ehwe wo. Oh, mbanza mi Sunday na me na etete me. Em won se wo papa ti ase na onua ba ma na de ukoto adwuma mtina me bi sasa no. Ade wo papa nhwe mu ana. Oh, o sheye. Ba sasa at me wie school just no. Na me bra na ese mu de mba ukoto adwuma. Nti de me di na chi no. Ono me bra na wasante achimpanyin no mu wasante achintema. O mu so de ne to etibom. No mo so de me so to ade pan. So bra for na keka wo munsa e no mo de ukoto ade pan mu. E no mo de wunua ba ko nso ekoto etibom. Okay. Di abrantie no kwadwoma ike no ni sikanim. Nshine BBN yo ono na break your virginity ana dabi enyo ono a na break you no no break dada mama pacha ansa wo ba behia no pacha okay yenhwe ose wo pe edi pa na kwadwoma isabre na wo hia no na wasua adwuma no how many years mama na 1.5 year 1.5 year and adwuma no so mo de sen na sua pom ho 3 years. More than 3 years. Not just aka 1.5 year. Nanka wasua adwuma no awie. Nti edi pa na obia o ma me afri mu. Na wonuanom na akeka wonum sase kakra. Ede wo kwakoto adwuma ma de pan mu se be ya daache. Wo benyansa no nwuma na wo de ahwe wo ho. Ede asem na kwadwoma ekeka to wutrimu a. Wanwene wadwuma ho. Na wote ne pe sie na se kodi na chi mama oyasan sanka mi wi anko ne mbra mbebo anka bi o ma pe container na anka ma toa adwuma no so ye den wi me pon me hu wi a ani aden wan kan kire ne sese me pon me hu wi na wo beboa me bra mo ama wo mo pe container siesie mu ama ma ya adwuma wo mu di a wo ntwen e ma me nwi ansa na me wi a de oho bia no me no waka adan wan kan kire ne sa mama that time me tin say me this mani abrio Pacho sasa asem man ka ibisa antwe na so that time me tin say amma wutrim pacha amma wutrim na wonnim say yi wo te ne penase no de to aso ye de se be ma so pe na se wo ti ase okay ampa me so mani jo ho de to aso ye de ka kire me e so ka de to aso bi a obe bembo ma be twen ama wa pon ho ansa ana be bi so ando won twen obe ya dai ono be date date na woti ase na date na ikoso se wo be ma so pe e pe se wo ka me pese me kama se woti ase nso na wudwane a se me gina hwa no brebe so ye nyina be so ya koda me gina sa akwhye no me se be ma se wo pe ewie a edi na edi a kire mama ye twen so be twen na obi oba na pon no wo no wantwen am wan pon ho se be ma se wo pe ewie a o ma ba be hia o Mavis me pe wo pa o me do manage ho e na won so ti ase ma me won so okay wo so pe me amate after pe no edi ebie na be ma be pe so be ya ma no o mi na kan pen ko me koko hu na busia dabi o se wo pe wie ya wo ti ase ndi na be ma no ye anya she kwadwoma ka anya ohwe dabi e na adete ye ninsen na edi na di nyinse bae mama on me kwada exactly no be ma na so pe what ya se de to so ne da be na abeba abesra me ofie wudu fie ho ade na obeye wo na eye na enti wa anwene we ho se be ma no ase me pa wie me mate ase me nini kofie enna eno no koda woni be ma so da to so anu amo ho ban ya obedan obanyem bi no wonyem ye no
Maame ni ho. Wo papa minim se ofimu so ofima nua no mpanimfo na akeka nsase. Edi Mavis akwoto adwuma mi se kosua de pam. Simakwa ayi kwadwo Mike se me pam ate ase. Edi asem no ka kire ma wote ase. Okay, say there. O mama we say ko obe ye nan ko aboa me. Nanka me sua adwuma na wie. Enti oboa wo ma wo sua wie ya na. Acha dabi. Wo sua adwuma na wie. Dabi. Wen sua wie. They say obi ma wontoma say pam a wo betu ya pam. Ona aka ni twitwan ba amitimi pam. Na kan twitwan na be si da pam. Na mitimi pam. Wo si da pam. Master ntwitwa na wade amai acha amaye obi bra me ma won tuma sese ase pam me a wo betumi atwitwa pam enti mfa so oba so dabi 1.5 year uko adwuma no a de bia na o brother Emma wo say na wo de ko ona sa atam no ko tunde na mo send miska tina me konso minister ma me 10 cedis na brother mo send you ska na wo sister so ma 10 cedis adwuma ben na wo brother na ye panyinu e fiten na ketwa ni twika wora ho mama oni aba ho so wora ho next time na fe wo di aye futuo so ti ase nti wo brother no e di biba na wo sister so ama obi na di asoso pa chan to omo ana na omo hwe wo so bra aye adwuma be panyinu e fiten mama na mama na wora ho ne ho pa sa na me pese bo ye pese wo wora ho na wo firi mu fia wasi ya kwa fa foforo biem se o kan se ena se meti ase a ena mi wia ena obeboa me bra mo na wode me akoto container obeto ayi ship ena obeto edu akwa akotena mu yese wa ma baba ako onhwa akora no ekom de akora no se wanti na se ena wo call wusua wadwuma pon wusua wadwuma se enko wapon ho ana se Mavis nka da so sua adwuma mama kama pon me nka wapon nka upon ho so abaye de en master abaye master wo nkura o mo ye de en oh my god people anim ne enko nsu ma re ho ate oni ma hwe egu a ohunu ne sesa no ohunu ne hyehye so ate ase so sa our boy mante mama pacha Mavis mante wo boy minya me kwa na kasa kire mi o me dia mate aponte so fo wo monte wo boy pacha wan hua de mama kameba mo ye say ata me nya wo ye na mbra mo ye say ma wo ba kwa me zan ko sua adwuma me ye say boy ni so nhwa akora boy ni so nhwa akora nti me kasi mistake ko sua adwuma na ejeye Mese mi se ko sua adwuma na enyeye ti de me ko tuntan adent mi ko toni so high school ti mi ton ana be fa 10 mo na Mr. Fem sa kwa na yahwe ti va za week in de metuma ton bia na akwa mi se de hwe na yahwe na mi ja mi sa ko ton force mi Mr. sa ko ton force nso na akwa na start school 2 years mi ko bia na o hye mechi obi age na so onko nya ye den nti wakoton suo ba ko eno na odi akra ne hye wachi ne koton na mi sister age no je no wo se onya adwuma sata no ton force ba na nya da no okọ ejeso na okọ ya wada no kwasiada so okọ na du ya wada medina eje mekuma na meko nti obi age no fie onso no wonko this is my sister na asem ti sa me ton suo na be 10 na Mr. Fem sa kwa no hye nam afren ma be fie timban so ska o menyan masa ko to drama akora na dia ko to drama akora no nti chese wato nsuo no amfa na ukoto force eno so amfa sa na o san koto ndi ebiem na chese se obenya ska hwa akora no a agese wafa boy na sa boy na ma osika ma wodi ahwe akwesi Mike o kwadwo Mike na akwesi Mike kwadwo Mike ti se nsuo amfa force no amfa uhu ne wonye ti agese o san fa boy foforo na woni wada no ma osika na ade ahwe kwadwo Mike ba pacha enu nti na fa boy no me nti won ka pacha nti sa boy nso ne na transfer se ni oma 1.5 year
Wana na nchen na wote ana koyo beda. Menenet. Woni net yesese. Pacha. Ni boy wo ware. O anya me ho ade. So ni net ye. Pacha. Untade odros o brazia. Wo bibia gu ni de mebo a. Pacha. Woni na da sori. No aduane ma no. Ne da. Esi ne niema. Eye bibia ma no. O ware. Ede na wo sister no brother omo ka fa ho. Ede na omo ye. Omo se de Mentio. Omo ke bibia amfa ho. Mbeka de na afa ho. Ko omo boa wo na wa moa wo ho. Okay. Enti wo ne ayi kwadwo Mike wo te na se ni fie na wode wo ya na hotel guest house. Pacha ni fie. Ni fie. Wo wa han anabusu fie. No wa han. No han. Wo tama wo kɔ hɔ no. Minim se wo sua dwuma ne nyina na wo kɔda ne nkyɛn. Ebua. Dabi. Me ko da ko pe na me de nyimo yi. Oh, ono da ba ko pe. Ba ko pe say. Your friend obedi dance say ono have sex ba ko pe na anya. Ma ba ko pe. Na December ti me nya menses 4th. Na me fie. Ti na 19th. Ti mas na menses month ba ko ti nya me no. Ti me nyinsen ba ye no. Ba ko pe ti onyimu ye nyina no wan san ko ne hobiem. Me nyime no ba ye no. June mu ho no. Ai oba June to July. No, me no me sa ko ni fie ho no. Eno mu sa ko yes sex. Pacha. Na onim so onyem. Ai, no na be ni mu be ji. Ma friend banga se bia menyim. Ono na ba ye. We betu minister ni se oni me na nyim. Adenti na one friend na mo na ma na yes onyem. Ama ma me sin number no. Nti na Sunday. June mu ho no. Na mo ho no no abaye. No, I say, answer me na menka nchwe no. Na me say ma me so number nti na ase, ma una nti menka no. No, I say o check date on me have says no check month so amenya ayo no a. Tini week na ne wasa fe me sister catch of budget mister number tini nyuma no fe catch sister ma. Maybe sin se me na nyem. Sina ma ben mu se me ba beje ma sha akula. Den obi na born amane because wo wan kan che nti si den wo hunu se wonyem. Mama and the mint me nchwe. Na wa misa no. Dabi. Because on no ni se bia na menyem. Ba me de na menim. E be si den wo because onu ne koda ba akopɛ na wo koye di se ansa wo hu so onyem. Mama 2 months. 2 months na won si ni hobiem. Won ne be have sex ba ko no. Ba ko men si hobiem. Bosumi mienu na won si hobiem. Men si ni hobiem kan June July na me de oba na me de Mr. Koye. Enti eye me nwanwa. Hwan na be bo na mane yesa wonyem because won ne da ba ko wan ko de obi wan friend wo phone so. Dabi. Aha. Ena ono nso amehwehwe wo fie. Da also amehwe me. Na woni mo fie de. Ai. But wa amehwehwe o. 2 months ni nyina. Amehwe me. Ka me nya 6 months na oba. Wonya 6 months ena oba ena obeka asanyin se ne ye ne dia o wake ne se no wafu apie na 6 months na wo hia no ba bi da na dabi ena wo mi sanse wan na ka che ne se onyem ana sister the born amane no na bae no se ono check a man date on mission man time nyim na eyo no a so wo hu se wafu bosoro dia okay, so sham baby dan man hu ne dia mintimi nche ba me de man fa fan friend na ase bia Mr. so amona mane se seda na wo bre da me ba wo ni hase nti kopem na wunim ni okache ne se wonyem wunim ni okache ne se wonyem da bi nti obai no wanya abosumi nsia ena ono abaje nyinsen no se eye ne dia na won so se Michael eye wunyinsen enti hwe me boa ye hwe bra wo se open na wo se woni phone o sister phone number na ode man no bra wo frɛ wo si wo sister phone no so na won ne kasa no sister question wo say abrante e ben na sorry your frɛ wo no oh da bi as Mr. Family me dey call that me suen adwuma ne ti na me frɛ me number phone no na ti me de kasa woni hwan ne da me that me mi sister ne da bre ben na wo tumi de ko wa bra wo sister no hwi oh mama man ko da ne ho amade anche aha wo na akọ na pasho pacha na wo sister no nim so wo boy there oh dabi no nim enti sa bre na wo hia no nyina no se wo kwa adwuma mu a o sister na da so ma osika wo bra na ma ba sika ana se de obe relieve o mo adesoa
ona na ma osika kro Mr. na miska adentia wo so sister mo na ma osika kro so anya boy wo so obeboa wo say wa ba baji wa free nkrofo burden enti no wo say wo no hwe no ma osika da be mama wo say wo penyina wa ma osika da miska da wo no koda yen so wa ma osika me bisa na oso minya boto be miska wo fie no ni mi fie nti Saturday man kwa adwuma no na Sunday ana oba ona to apple bre me to kono ma me say 26 say no yeso wo kwa bentanwumre oba frame me na me yesujo tinisika wudi ye nyina ya 26 wo kwa adwuma be ma wo no aye krado so obeboa na wo wi adwuma no ato container 40 feet head amount hihye ne ma wo mu free don wa besi na wo pempam fashion designer papa sa be ma no antumi ama kapre ba se Mavis Jennifer kwa adwuma bacha dabi na so wo boy no e na no ye ma sa no but ohun se wonyim no de ogugu so eno so ogugu so eno so no ma osika no ma miska no ma miska ko hospital miska ko hospital eni eneska no de ma sa fire no ma de be sika me pa cho mo friend mama no ma de be sika mama say bia first day I no kwada ye no kra wo ne dem wa de nyim ye mama miska wa ma lorry fair mi bi sa wasem bacha dabi wo ko no nante ya na afa ka bacha na emu ente fa nante ye mo nante obehia na mo nante ko fie na wo wie ye nso ago ba nso ogya wo kwan se besene ko wa mo se ka de echi a wo be kwakọ ebekọ adwuma na Friday nti na ade echi Saturday na me nkọ adwuma nto ye se Sunday nyumere abeba has no abre miska na me ka chense yo eno ode ba ye eno ode ska na ba ye dai bo anfamba nti na boy na ase ne sei ana na person nso nkofo hunu sei nso wo boy ne bi pacha da ede na ha wo na bibi hia wo u bisa bibi a wo mo nya ma wo na nti wo fo se boy ne be ye no mu de na mpebe mu ye ma me na me na kwa se mis me bua mu na na mpo se ni miska nti mfaso a wo so ko fa boy ne de he wona na send you ska wa waje atum se o sister so ma 10 cedis ansana wo brothers mo nso asend bi agu phone so enti ede na hia wo sa no na wo ko fa boy no ka che me mama na bibi ehia me bibi ehia adidi ehia o na me sama o ma Akoma na me wa adwumem okay entade no moto mama dross no moto o moto bibia wuti that na me yimiti na me nye emiti nti wo hia sika ko yuti ade ba akopɛ na ade an ka che me se wo mutumi provide bibia de ma o e ka ade ba akopɛ na no mutumi nya ma wo nti na akɔfa boy na ade an me no na din komo me nsere me ni promise na ade an sister one kan kase mama nti a wo be ka ne better na aka de an sex aka sex o ma o sister ntumi fama o brother ntumi fama ti de na wo pa ne sex na wo koye sex na wo nya ade free mu eba no hwe no pacha dabi wo hospital why ne be wo ya why ne be yi wo free ho my sister no be phone so no oto no okoje 30 million on the share me sign so me ti ama no tabra na kodwo mike owen ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam twumade no a na waso eguso agutie no ye ne Mavis na edi enkomo Mavis ajewa ene ne di enkomo ose na ne brothers ne sister wo mo ma bibi ahia no ni na ba abrewa kro te ba bi no to ne bi a na abrewa yi no wo hu se ne nana wo ba bi ne ba no ode abofra yi ba ye no wa firim ne nana wo ba bi nti abrewa eja otietie mu a no ma ne nana kakra wo mo hwe no wo hia bibi asase so wo mo ye ma no age sex ena no wo hwehwe so obi ba ya ma no ena obi yo ma no ena wanya mu certificate fa kopa adwuma wanya mu certificate fa kopa adwuma ye bo mode ane afra Michael kwadwo Michael ya emma wanya mfie be sen mama sata no 32 sesen that time no 32 na me ko 20 years na won so ko 20 years okay enti
ɛyɛ asɛm o wone ne kwada ya na passion we su kwade wutinye ɛna ba akopɛ ɛna passion wode wo ye wode nyinsan ye acha enti na mo bisa no adekode potinti a wo se wo hwɛ ne ba no mama me sa na komo da bi me fen adade Monday ni sin bera me ntin we drive ni ti o ko adwuma se bon na obeska hello Kwajo Michael hello Kwajo Michael Madam Emma Henry Pacha me Joso okay me din the me ye na phone Pacha mon san enfre no Emma me ka me ne Kwajo Michael e bedin komo na ahoma no ateko ye san afre no na Kwajo Michael unim na busuafo se ne maame ne udi unim da bi no so maame ne epenyinti ne awon ko mi no na ne ma no wo o maame no na ne ma no wo ono na di nka wo mienu timbuta was na obi a wo mienu de ezan kan kwa no wo maame ho nom ti o mienu obi a maame kwa na so maame ye ba ko a mama se ne no be yi ma no kla mi nim enti o maame de unim ni busuani bia ya bia wo betumi de akoto o manim sese ne se enti ono no won ne mpratwe ne last for how many years ana boso be saying last for boso be saying 1 month won ne min de ti ba ko pe no na ma mansin ho bie mu no ana se wonyim nyina no wo beje ye no ono da wonu wa na akope so de wo ye pacha on na ma sika kwoto ho ne ma da binka force na mi sister ton ana o de ba no no obi a ono aba abaji atum se wonu wonyim ene no obaji tum se na won so ye de na afemu edi oso oba abetu no bedin se de wo pa ho ano no se wo tena ho wie asua sanwuma ewie na wo ye wo master enka wo benya bema obeba abesra wo obeba abaye wo a obeto akra ne din se di wusi hia bema no sa na odidi no befa so efon so de ama wo enti esidan Kwajo Michael dum ne phone no hwe me sansamfo se na ya me chiri no ensamfo se na ya mani nye ho no mani nye ho bako mani nye ho bako eno so ase ne sen la ase ne sen hwe okay Ismael be yi commercial ne free ho mame na ye memra Kwajo Michael so feel every taste, it never spread. Yes, if I go back, it is so adam. Me can I yen? Wa mami moye. Wakasa na so no bi na di. Wa mami moye. Enti no ekoba asem e di 2 weeks. E na asase no kra no titiri na me kofa ba na e ma me ne na wale no. E mu nsam eye bebre. Enti no onu me ekeka ya twetwetwe ya na fedie mini so obi san tu no fu ana obeka kire me se obeto asase no na emo okopisa ni sika no enso ti se mu obi wo de a me famla na won to asase no na mba kire me se se de on se menyam mentimi susu nko adwuma no ayi se sika su menya anya na adi enti na emo fridge kese na esi ho no esi store ho no so obenye obi atwa ton fridge no na fa so asase no sika no so na koto nam de mekan ti mekan ye no do de tu na nimu no so no mesum de sai muaye no e de mani pakro no na nipa no ka kire no se wate obeto fridge no no akona obepeja fridge no de koy fridge ne de se woto ne sempo na woto ntaku wan kan kire me ti do be kan ne se wakoto asase no ana mso wakoto asase ne dia eda he no na me koye mi ami ko hu asase no eda ho fu ana se half plot half plot mi hu e ma wo mo ye so adwuma nyina minimum mo no mo ye adwuma nti o mo ko asase no ho afse na ma to cement ene ma miniska na ise sa week na me nam de bebo me ho be hwe nkwala school me ko school e mo didi ni eye o ma anu am kakra be de minimum se o pe ba bi edi eti ebeto ya se wo na sabre no wo bo akonhoma wo na wo yiska hwefie no no so diska kwa asase no eso ana na enyem na me bo akonhoma de bia asa
ese bia week we mu bia obekwa ho a otimika se bia week we de minister makoto cement enti no minister enti no say na enti me so na ade na da makoma so na mepe enti no so ka chem se wakoto cement na me ha no wo na ye mpaboa na misimisu enjuma Akoma FM 87.9 na ba master of Monday ti ba hondo an kan chem so permitim di fro no ko be foforo o mu na akọ ti na Monday na minister sna block no asimi ko bi ma no sine kwa na mishia no kan so no mechia no jesu no yese me kwa na so minister sna block nti me kwa akọ bi ama no no yese me fa me number ma ne me se me phone dey ase na ndi minister number ma no ti me am wona me no frame me point ba no frame na me so ma point ba me ofie no me di nko se na di ma person me tina na me se asasa Kwajo Michael papa ma say Kwajo Michael efa me makase ya de oba na ye frɛ na ofa eboa wa minimi enti ya frɛ na manafa ɔte ye ne ya no akate no ɔte ye ne ya no akate no Kwajo Michael ebia na wo aduma wo ye mpabo nti wo pe bia agina ye no ya adwene ba se wo mfa na wo nkyirem de na je se de ababa yi kenyina ye no kora de a ene na wo problem ye no benya asem kase pa enti ba bia Kwajo Michael wo bia no fa call no na de oka aya tro wo mu no kire ye mu se o ma no kwese me ndade na so we de ye ntro we de ntesa we de nt nyesa de oka ni nyina no ya ntro nka ya dwene ye yense e yampa na yampa so de wo ye emu bebre so etia Ghana mra na asase ye de fa mra kwa so na de asase ye de to no ye de to adumo so o ye mpabo wa che ho ntie nim ho enti ye betumi aba ho animanum ya enti ye srew fa call no na ene ye nkasa na ma etwen ai me twen papa penti fa call no na ne ye nkasa ekua wapa baby gina no okay na chese ye ne no edi enkomo no na mekoso aka eye akoma chede no enwansem ai said obi anim no say afenya anonya hia say ya say ye di anonode ne aduane ne ntoma mpaboa neoma aye de boa emobrofo a wo ye mpatamu hanom ne ade enti afibia na akoma FM ne akoma mu nsem kabom eye afi nso ye akoma chede ye bia wo bia say ye ntoma duku emu anwa sika bibia wo bia obetumi dia aboa ama ye dia kan de ye nso ye ho na ye dia som ye nuanom a sebe o ma didem ye nuanom a de o mu di ko mu ni bie no wonso obetumi e de wo de aba bia na wonam kwan so wo drive obetumi abwa studios na wonso wo de aba okay ebeka ho asa me ko na me ne Kwajo Michael eni nkomo Mike me mo hanwe hello Mike okay Michael yankwaso wunua ye kan say de bedua ne wunua woni Mavis eje watina pen say wo mpana okay woni ne try ye no say ebe free mobile woni Mavis eje watina ye no eba enfri mu ama like woni no anyinsan anwo woni no anyinsan anwo Mebacho Derby. Eni awodi akora bi aba ha. Wosi wonne wo hia ye ene wonne nyinsan ye ene wonne wo ye. Nyinsan ne kwa wo na wo ba ni mo behunu sa onyem ene wo beje ye. Enu nti ne wo kan ya de foforo kire mu kire ye. Omi. Ye ti ene se. Me fa ne se me ko Accra ko ye adwuma. Me ba ye no. Be bosu me be se enso 7 months. Me be no ka che me se wono kwa wan frɛ me anka hwe ankyerɛ me nini hu no na wonyem na busan se ti me bi se wonyem wo se an ana me se na wukunu we wo se woni ha ana me so okay ana me twa so na me ko edi be man no na sister frɛ me o ka kyerɛ me se o nyame na me se mate na me ko ko ka kyerɛ se wadada maybe se akla no aya memba na me se memba ejenti na memba okache me se woni mo bia na akla no aya memba na me se me dia memba ko se memba ejenti na memba o se ya maybe se one me na anyim na me so oki mate ana me je owo ye na me ni ho me sendi o mu sita mo ku yi akwa e hospital ikoyi na oba ye no no mu ko twa ne be mo flame ama me send iska
ana omo ye say sika na enso ana me so okay mate nti me ba kuma se nya me ba fio sebe ne ma me so aflim me ko na ma me nua e wo honom ana omo se o ma gisika ne ma me nua na ho ade akotwa akwa na kwate na mtiyo na me gisika na ma me ni sister no de ma me nua afa de e wo mu ana me vis ma djuma sam say o ma na me vis afle me say akwa na nya me ba no de shem ana am so okay so waka sari epi na ko mplani bi papa no komane papa sebe bubu ho awo iboni wo ngoda anso wote wona nije ti same anya me ba anya hwe na me twa so o ma no afre me ko kasa ope atire me na mka kire nse okay le so ma wale me na me yire nati nti se ofre me na se odi matamo a baba me yira man ye amado no so peso wo ye no wa ye because won so wa wale wa wo same so me flow na me di watama okunu ni sadi enfre me bi o ma no afre me nse ni skano fama akwa na me se akwa na o se nya me bentimi se ni ska abepo me na me tani ni ska bi. Okay, now Mike, yeah, Samo, yeah, Shadi, Ababa, why one ne trempra da? About 1 minute and okay, one ne trempra abosumi anase fie san. Mene na trate bia mene na say da kro pe na me di hu no e firi wo no mo me hu ni bi da kro pa wo di hu no na ade se ne pe no enti da kro pa wo di hu no ene san. Oh, da kro me fan say oba me nchen da kro pe eno ano no obeda wo da kro pe ma no ye 6 eno ano no wa hu ni bi okay enti uhu no wusu uhu no anyam uhu ni bi mu no anyam. Okay, na me ntiase se ababa wai wa hia no wo pe no wasene pem wate ase wabeda ho ba akopɛ ɔkɔe wanfrɛ ne biem Akoma FM 87.9 ofi wo dem wɔkɔ ya no wanfrɛ ne biem Pacho David adentia ono no osi oni phone ne sister na no ne satam no osi adwuma se wo frɛ no wo ebra wo hia no a wo se ne pɛ no wade ne sister phone number na ma wo se wo hia na afrɛ ne se so mebo a wan kan jem se bia me frɛ na me influence ne sister so wase wone ne sister na tie nti ne sister number na no wode frɛ me nti de me pese me hu no se wonim ne fie kra no a wasere pɛ waba besra wonu nada se mpratwe no mu na mo wo sidan na wo free wo nkyɛn kɔ ye no wan frɛ ne bie mu kopim se wo hu so anyam hit and run o pese da wo di bie na wo kɔ ba bia na se da wo kɔ no serious relationship mommy enya sa ono no me kra na mo se wonyem no wa mo mama ni o me na me hu na me ka kyɛn se nti wonyem ana wo se an 7 months tata na me hu no tata na me hu no wo share no we share no wo esla ho no ya go side ho no ho na me hu no okay ena ti hu na furu abasoro ana na abasoro okay enti ehwa na wo de pem no se wonyem no wono a wo se no wonyem no da ho ti hu me no mpeso obesole ti wo sole ye no na me ka kyɛn se ade wonyem no wo se an na me se na okun wo se woni ha nti mo na me san akɔe okay me usi wo hu no oda ho me nim say bia u twem ba bi da wo hia no ana wo bia ko ne ba bi da wo hia ye na me twem wo agogo na wo te store no ada tata no mo ye ko store nti no ada e wo ho no na me di hu no na me busa na o ka kyɛn me se o sɔre ye na me ka kyɛn se nti wonyim no se an na me busa se ni kunu wai na wo se ni kunu ni ha wo tumi ka kyerɛ se ni kunu ni ha na sabre no a uhu no mushia first no a woni ne da ya wanwu ne bie ma sabre na enya bosome be sen na enya bosome so 7 months to woni ne shia enemo no 7 months achi ana 7 months mu na wushia no a uhu sa onye mame me pa cho monye ne ba ne mame mani abre monye ne ba ne mame ebra ohun wo na wo to ade e wo store nanim no obisa wo se wonyem wo kunu wai no ka che so kunu wai mama mpane kure enchantro nkyere me niam ka ye no anu na wo so wo ka enchantro mami enchantro on oba na mi o twem se no o twem mo se ye me de mintimi nkyere o twem ti o no don e wonyem na me se me me fa ho be aha so no so do for number mama na me se na me phone dey ase no give me sister number
to ko ni week ni Sunday ni week no saba se number me fry enko na me sa aboman se na nyume no frame minister kan sister ama ni se na me visi me ne na nyina me check manta me na access ne manta wanyam I date me dai ene manta wanyam a eye me a na ma obeji nyi sen me say ebra na wo da store nanim no a wo twam no ohuwo no ohunu se Mavis nyam no obi sa wo se be ma na nyam no ka se hwan me kan se ndem fa no ho di etira ka chen se mfa no ho because mama na say na ma messing number nta mi hu no ana David Tobo what messing number wo hu no besides say what messing number kura no a edan na wo no koda mu no yebubu ngui yebubu agu baby a ye chichira boa no ewa na yesa no ne number na wunie ba baby a wo ne no koye akatima kapen agro no de sister wunim ho esidan na wan kohwehwe ne fie ho amfanyi san na nkoma no aka je se menyam Mavis me pacho peja wutimani abre mama on ma nya de but oba no a obusa me se me no han se ma sa anko hwe no he me ya many kwadwo Michael ya meka cho se nyinsa ne nyamedia meka one many wakoda ye da ba ko baden fa ho enna ba ko kitikiti kwadwo hia ne se ne ho abagum wo benyinsa en ha adwene abosume nso watimi enyinsa ya abosume nso mama na nya na wonye 6 6 ni 7 wo 7 mu ana wo kro no enti wo sisters mu hu sa wonyem mama mi sa kwadwo Michael gina so mesa ba so wo sisters mu hu sa wonyem no mbisa wo se be ma ben di na boy pacho Mike Mike wo sister bisa wo sa wonyem no no anya abosume se wo mu hu ye mbisa wo no anya 5 months na wo bo Mike din pacho enti no di enti na wo sister anka cho se yeah no anya 5 enti ne month a following month na wo di hu no okay enti wo sister wo catch wo sister say eye Mike no wo sister anka cho se besem ye kwa Mike fie ni ye kwa kan chen so wo ne wonyam mama kan but na say me Mike ni ko ni fie anajo ti ekwan na de me fine say me nim sa kwan no obowa mama me can be obowa mama nabi I won't mama I'm in trim obowa na ye ekwan no ekwan na call last stop no sa kwan no so e be a taxi for no fa no aha na ekwan to fa edu won no de o mane ye na ade enso asa me bisa say Mike ye adwuma ba ka so ye adwuma ba empabo wa mama so ma de yi because mani abre o ye mpaboa pacha e wo hene fa pacha edumo edumo honom se wonim ho enti na se fie na uhunu kwane a ba bia wo mpaboa dum ubehu minim ho ona bo ona che me se edumo no ye mpaboa tata mi sumi so enyimenti me anko ma anko hwe bia o ye adwuma no abone ben ana ade ben ade pa na Michael ye ema ne ye wo ya se we dia ye me ya penti se me ne wo nanyim kora no a me fe ma wo mama wa anyem boni bia enti die enti na wo de nyinsa ni sie no mama ni man se mi di sie no but me sin number ana na mi se hunu no enti da ko mi fan se na menyim na ne January mu hono mo ana ma me di shi ano but that no be fu maye nti kwa na me ni se menyem 6 months un mu sa onyem so sisters e mu bi sa onyem no anya 5 Missy January mu ko me say ana June mu hono na me mu na minister mu di hu ye wo di ye fa ni nyina nkonkoda ebra na wo da store nanim na wo to ade a wo be hu wo no ma me ka chen se no de menyima fa no ho be na di enti na wo ka chen se fa no ho be wa bra wonim se wo no a na mo hwehwe no a mo hu no se wo se ba bia wo do koda ye no ekwan ni biri wani so na ade asa okay we hu no na ba bia wo to mpaboa ne so no wo de na no na ka se wo ye mpaboa wadum wa fo wan kɔ we hu no enti bugu so hwehwe no wo sisters mo kra hwehwe ba ma no nyam na nyame ncha de no wa ba be pie mu wo se obisa wo se wan na no nyam se e fa ho bai e fa no ho a e fa no ho se wo ba fa no eno nso e
Kwadwo Mike here. Okay, mama san emra wo so. Enti ni sisters mo fra wo ka kire wo say Mavis say woni no nanyam. Ne sister Flame. Ne sister kula no. Sa tam na ne sister Flame no. Anya ono na Flame o meme ko ho. Meme ko na no da store n'animu no. A o ka kire me say meme busa ne say wonyem na o ka kire me say me busa ne say ni kunu wei. O ka kire me say ni kunu ni ha. O tuotuo mi ana me de man ka hwe. Ana me ko ne sister ho. Ti me ko ne sister ho no. Ana me ko chia ne sister. Ana me busa ne say woni ni pass me so no say an. Ana me so okay. Me busa me say de na me ka kire say oh. Na wo say Mavis nyam. Me busa ne say ni kunu wei. Na akwa ne ya me dia o ka kire me say nyam me ba. Me ko ho no mo 3 times o say me boa busa no. Me ko ho no mo 3 times ni na o say nyam me ba. Enti me kura no sa tama me ko ho no mo na no wa wo na. Ne sister frame no. A me ka say mate no ka say me say oni obi obaboa no akwa ne maame ewu. Ne papa na wo ho. Enti o say me memua no. So wo me dia fra me. Wase boa ne san ehumabro mu na boa no anase wo boa ne say sanyi sen ne yawo dia. O ka tell me say to maybe say enya me dia wo boa nti senya me dia kura na memua no na me se mate. Nti wo wo ye no a wo mo flame no me yi ni maniska. Ama ne di wo mo di ko yi no. Wo mo ko twa akwa na be ma me maniska. Ama ne di ko twae. Nti se na wodi atom sa akura no yawo dia wo hwe no. O se enya me dia nti me ne sister se memua no na me boa no. Nti me yi mo se ye me dia. Ehumabrom na wo de boa no. Me pa chan Dabi ye fa ehumabrom M1 sa na be sanya wo a be ma wone no anyinsan ye no wan na wo be ehumabro boa no. O me ba che tie o. Sa tam na busa ne sa tam na me ba ho no mo na me ka kire ne se onyem na wanya ntu no me ba no one me kasa one me nkasa o se adenti ne sister for so ade me ama no sa akwa ne ye me dia nti akwa ne ye me dia efiri o mo mi ma nko biem na me to ma dwunim nti mi sa akwa ne ye me dia me akwa na onye me dia Dabi o so komiti ho because bra wo shia hu ababa we ya wanka be makro ne nyima nkyere wo no na wasa woto na adwurum die nti e na wo ko so ko follow up e friend ne sister mommy na me pani yo na wo hwe ba ya kasa mommy me pa so tie sa me mpana ana san ka minim sa akwa ne nya media nka me for so ne se bia me ba ho ba me ye die me ye bia so o sa akwa ne nya media na ma me to ma adwurum e na firo mi ti ho biem ba pem family nti mommy bu sa ho sa wo ba nyam na sa be ma na kasa fra no ba na ammo na mane ye 7 good man or the bra oba na oba manage me ma na nyaje se bi hwehwe mu ansa aha nti agi se wo so hwehwe mu ansa na me so me hwehwe mu a me so mu se de me ye me yegu kwa adwuma ye hu na me ye nti na ma me gya ye me nko ho biem nti me sa kwa na nya me ba okay yen hwe say me sister de to wanim se boa na wo de ehumabo ba hwe se wo no no wo hwe ba bia na ne nyinsan no aduro na wo sese bra wo de ne da ye no a na wo susu se ebetumi aye wo de ana na me hu no se me busa ne se be ma na one ne nyem no owei ana wo se be ma na one ne nyem onem ne nyem no woni ha na busa se ntu nim ba bi o wo se da bi me ko fa busa me se afa me ho bo keka odidi matam a owo ye nyina na me ko me fle no nyina no odi matam na ma me to ma adwunim eti ase sa uto wa adwene mu anka wo mfa phone ensan friend sister eti me bisa wo say se wo check bra na wo hia na nyinsan no adru no a na ususu se bia betumi aye odia ai eti ma wo de friend sister no enti na ma me de friend enti anu enti na ma me de ko ho no mo am wo de se wo ko fie ho kra mi ana me tu ana mo okay enti wo ko fie no wo ko to Mavis ene ne sister ade na sem na Mavis e ka no sa bre no Mavis ka che me sa akwa na nya me dia ade enti na ne sister for so dia akwa na ma me e wo ne sister nim ne sister nim e wo ne sister nim me pacho mommy me pacho me bo ne sister no eduru me bi na asa o support me eduru me bi a me ka che ne se Mavis se no wo ye na akwa me hu se so na o si ne bo sa nya me dia no na ne sister pasa me hwa akwa ni nti na no pasa mo dia akwa na ma me ti du me bi na me hu se on sister nyina o mo nka na kole e ya wan no maye nti o se me yi mani na me so me tu ma ya so me ebra wo ba fie no beto Mike ba fie wo beto wo no sister
ɛhɔ no di asɛm na asan ka kyerɛ no mama oba ma anka hwe anche ni mister ne di nkomo mama anka hwe anche wan ka kyerɛ sa ma ne nya ne dia bi bia ka kwada ni nsa ne nya ne dia mama ma anka sa anche ti wan ka hwe because wɔno yɛ follow up aba wɔn ho so onyem wɔne wada pen eti di tira ka wɔno tu mu ɛhɔ no so wan ka bibia mama mister ne ka sai eti si da na o sister da ne twempara dabi wo sister wie wan ka bibia ankyerɛ o o me busa anse nkomo bono se me busa sister ne se nkomo ne di ye wo di ahoroso se wo mo hodi no ema me anasa ye bese ya friend biem aha na ya nya interview ye bese ya babiem ye pe Mavis me patro Mavis sister se wo hwe bia bomode na fa lines na egu TV no na frɛ because ye hia kyeremu bi wo ho ye hia kyeremu bi wo ye 13 years we are 10 years 11 years why is that no be me na mama mo ahwe mejo so mako na pom te say boko pa na so nyame adom family bi mo Dr. Maa Akos Charismatic Ventures mako medase ewo akonya odi amame na mema Ghana fo nyina afihia pa ana medenchia pesi so free aso ye ema etiefo ne ahwefo nyina na ne Charismatic nupa ewodwa so a ebo adasa ebo afofra eye Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi haba Mr. A home komo ana de besummo awie na ye de ye dra your friend no Zahara Mr. Ene Zahara G capsules ana dikan say dro we aye dra o se odophobia onya bi na boost immune system and na open dra aye number 1 effective immune system booster pa dia edro na ne Zahara Mr. Ene Zahara G capsules sa oyodofo na wo ho na owo weak immune system na onko de bia why no phone no friend ubon say walking distance kakra bi mpo ana wokọ ana se bibi kitwa bi se steps bi mpo na ofra na o teso na ohuna mane se odofo wo ho ubon say infection kakra bi kan edura ye de mo bia treat no onko ye ma sa aduro na ekọ na ba ubon say onko aso se weda no esesa kakra bi a ubon say ewan ketenkete na de bia wonya code de bia wonya kata odofo otisa edura me kamfo de ama wa ebeboa wo boost immune system no amonya hoden ene Zahara Mr. Ene Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na se bi enam yare infection ama se bi ensansan abegu wa himfi ho oba pe Zahara Mr. Ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a odepoa agena boso odepoa tete no odepoa hanadwene oba mesrew ko herbal shop bi ben wo pharmacy shop bi ben wo licensed chemical shop bia ani ba bi eton aduro bia uduru ho a o se ope Zahara Mr. Ene Zahara G capsules oba uto aduro na Mr. no cap keto ahye so obehwie no miensa anopa na de capsules no mienu aka ho edura numre so a wo hwie Mr. no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho oba me purchase udi ensuo no anabenom topaye no nom no anopa enumre odofo oba mesrew menum bi ne enkase ne nansa so ana obenum bi dabi nom no anopa enumre na obehu se white anase odiepo bi a hawa dwene tete wo no edo no beboa amani nyina afiri ho se oye oba so na wote ho na onya menses na ohuna mane na flow no so entimi amaye oba me kamfo Zahara Mr. Ene Zahara G capsules ana dia mawo oba bi so ho na tenka na ewo fom na tenka na ewu oba Zahara Mr. Ene Zahara G capsules ana beboa oba bi wo ha me se atenka no eni ho kora etu oba ko herbal shop bi ben wo pharmacy shop bi ben wo licensed chemical shop bia na de pe Zahara Mr. Ene Zahara G capsules sa oye bema so na wo ho na infection ahye wo so ache na masabi obema no hi na obema no esotia na etie na sabi ama ensansan abegu obema no ho na ama sometimes obonsa onama ojonso na obre na ochem na ojonso ni mapai mienu wajonso awie no so no ebi wo so obehu sa ensofita afiri obema achi obonsa wo na eba na aye obosam nyina bibia wo ho bema otesa edura ebeboa ene Zahara Mr.
ene Zahara G capsules ye dro we esa ye dra se odofo bi so wo ho a imprem bebre no infection te no ubosi wodwale awie no na ye se de bibi enenam ne ho no na ye se de ne ho ekeka no bibi no odofo otesa adura ebeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo diefo na masi ebia na enkomo bi wo ho ana sa opeye ndo bi aton odofo frɛ nsisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 other four yabeko ye meme dro no so ayato ni din Zahara man capsules sa dro we abasa ebebo be ma bia be ma ye kobro nyam mesra be ma ye ho dro na edura ebeboa edura onoma ebesiesie nipadua no ene Zahara man capsules sa oye bema na wo hono adbo adabrijo waye mere wo mpem bema mesra wo ko herbal shop bia ben wo pharmacy shop bia ben wo licensed chemical shop bia wo de pe Zahara man capsules wo to eduro na obeba no mienu anopa mienu anumre mienu anopa bema nom toatoa so na Zahara man eduro no eye natural herbs enya memeduro na mese yade ne ma frafra onoma na ohon wusu ni bia na Zahara man de ebesiesie ni padua no ama ohon abaye dane a yato din be ma we ya ontra one a ema etwetwe no Zahara man capsules abase wo ebeti wasam de amawo wodi ya ne sa oto ado na onfa nya akwadworo be ma bisu wo ho a sisi yale agini padua na boso sisi yale etete no sisi yale entimi emani ndile emboduma wompem ema ne partner anase ne yere aninje bema Zahara man capsules ene waje nkwa bema bisu wo ho a owo weak erection sabi ne bema no entimi ensolimpo nyina so na sabi mpo abaye adwuma bema Zahara man capsules ene waje nkwa eduro na basa ebeboa ko herbal shop bia ben wo pharmacy shop bia ben wo licensed chemical shop bia uduru ho a eni babia odi yeton duro bia uduru ho a wo se ope Zahara man capsules uto na obenom no mienu anopa mienu anumre mienu anopa bema nom toatoa so na obehu ne pa ewo Zahara man capsules odafo yebekọ ye dra ye fe no hindi heba mixture na ne ope malaria fever dra eye tatahwe eboa mese eboa dasa eboa fofra eduro na ne hindi heba mixture se odafo wo ho na 3D mowa na eha wadwene 3D mowa na amani paduan ayemre ese gya utipaye na wonum nyina aye nwonwono na wonum ato udi mpa mese obu ho a odi aduane tu na num mpa odi aduane na enko na aposo nyina awewe no na ne kotodwe ubonse ayesa de ye de bibi aboro no no waye boho no waye mre odofo hindi heba mixture abasa ebeboa odofo bi so ho a typhoid fever pa hanadwene typhoid ene na betena aya na imprem bebre no obu ho a waso adu ahwe ho abos the next 3 months na yare no seba ubonse eduro no mra na nipaduan aye hyehye unless say ebia or the tawumpo agunsom ansa na body temperature no etima kofoma manada odofo what is a edura me kanfo dia ma wa ebeboa any hindi heba mixture odofo bi so wa high blood pressure any diabetes hanadwene esechire yale emani nya ahomka no sugar level ninti no edura no mra obonse nipadua no aye hyehye na fifiri bone na ne ho hyehye no ne ho tete no na ohunu de onya no ho obonse oda anadwoa jonso na ojonso ne so tia na etie na ohunu amane odofo what is a edura ebeboa a odi manage sugar level na ebeboa any hindi heba mixture odofo bi so ho a oye dwumaden adwuma wo ye no ogina ewiam che anase oye adwuma wo gya ho ogina egya ho che odofo pe hindi heba mixture na bono miensa anopa miensa awia miensa anumre odofo nom toatoa so na duro no ebeboa asiesie nipadua no ama yare bia ehyehye wo ho a ohuna mane no hindi heba mixture ebemu agina so pintia o sori ano pampo akoyi wadwuma no ubenya hoden asa akoyi wadwuma odafo diafo numbers ni biem ebia na nkomo bi wo ho fa yensisi a ne ebeje wo so 0246
34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Adafo ye dura ye friend no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo odofo bia boost immune system no ese ko infection bia ha wadwene ene ye dura ye friend no Zahara man capsules ebo be ma bia waye mere wo mpema e ma twetwe no e friend no ontra one ene hindi haba mixture ebo adasa ene afoforo ye nupai Ghana haba bia ye ton aduro bia ya to apete ho no do photo bi na onum aduro na obeya danse no waka se characteristic aduro no eye me das papa pa kwa na wa ma Dr. Mwafisia pa ma me okay yen kwa o mane so na ye ne Michael me pacho maybe sabet na we dwa no so ma me ye ne Michael maybe sister wa dan Roma ye gusua efra Afrakoma your friend saying what's this your friend saying I'm Afrakoma na the friend na the first oh okay I'm Afrakoma ye bo modi an say ye no be kasa na chese wo cheche nsemu kakra che nti wo hwe ye ni abomodi an na Mike hello Michael hello mommy okay me bi say ebra wo hunu say onyem no wo san ene no hia enem ana nipa cho David oh wa ngugu so kwapem so onyem ye owo ye nipa cho an Mavis se mi bisa wo so onyem no okoso ana wo dai Mike ejen fidi so ka fidi ka say so and Wednesday 20th on kan okla me ni sheka cho so ka dem so men hia na kwapem se me wo ya ka se me kan okla na wo kan okla Ono kan okla o so men hia na Mike kun men hia na ani dabi ani dabi onye mo no obo mama ne me si un men hia na ani dabi enye obo wa mane me se wo be hu sa onyem no echi woni ne dai wonyem no Michael mami ya adwuma we no ya de no kra ya adwuma ka no kra kire ya me se wo be hu sa wonyem no wo san ne dai me ba cho da bi Mike bedru baby no wa ye din enu kra bi ho amame hu no mami no kra na me ka cho no mi ntwa ntro da woni na hia na mu biem kopum so owo ye Mike yemfa Bible Fatwo yemfa Bible fa Bible kwa de beche yemfa ntoa fa memfa ntoa bo Mike so tun menhia 87.9 Pepacho me ha de me preso ma moduan makwada ne se Mike wa money ha wo pia wo betumi de yawa bodua omo enti se oni ne dai dia me pacho ka no kure ma ye hunu because na mommy ya mane kwan ma ama na money ha bad wonu apia wo betumi akobo wo tanua ene benya wo na mommy fosi kai no sa bra wonyem no Mike tamban efie be mu edan be mu kire ma ono ne dan first od me ko one man na was ad me ko ye say school new word last stop new word school na first say hono mo mama mo dan na ese mo finiture last o Mike wo sin me won me hia na wo so won me hia na ho me ni hia me ka je me mama say to 5 say to 7 or buy ye no uni musa woni me na na me ye dwan ma ni di ye mama ni sini ni ma ahuro ne bag nyina da uni musa woni me na nyemo a adena nka wa mama ne me ba wono adena nka wa nka de waka eno wono so ya no wanka but de ye kan say woni ne dai me ehwo ne hia me because wa kire so wanyem no obesi uso ko say ukosi mama sini na ma hata me fie ama me wiye me me ko me wiye mbuba me ko me do ko na say ene me do am boni ye na me si Mike me hulu so dada so ana me yes ana me ni wo Mike mami me si woni ma bra wanyem obaje me ni ama ko si ama me ko je Mike ona obaje ni ama no me na me baji ona baji ye me na me baji na oba wanyem a 3 days pepe Mike obeba ha se be you ano oba wanyem a enya wo dia
Eyo bidia ne ho niema niema de ntina wo san ama na ba wo fi abesi wo niema beje wo niema akosi ani ade me ba ho no mo no momi me sa tam na me ka se me ba ho no mo na ne sister ka kire me se me ba ne sister ho no mo na me ne sister be ka se ne bitimi ko ho da bia ne sister timi no bia ne kura ma me ama me kodi bitimi mo mu sister mo no bia ma me kodi nti timi gime niema no wasi niema na ma me ati ase ba kire no momi owo ye no timi fle no no di matam tata so no sister sama ba sama djuma sama sei oh emua o timi di matam na sister so akwa Mike, sister do atem ujen firi cause me sister do atem da. Me sister do me kwa me do atem da. Me sister be do atem. O dey kan do. O dey me say dey kan do. Hey Mike, 3 days. O ba ha be man no. Mike, o be say no sa koni nyo ba. Me mistake na ban man kan chiro wa. Wo be ni mu. E ba ba ji ye. Na say Mike, o say ona ujen firi cause you so. Aka che me say akwane nya wo ba ma fa kwana ma yese ntenka ma akwane baby a enne na ma fa kwana ma enwa ne dade nya mam sa akwane gina se ya wo ni picture pepepe na se ma gutimi je fiti ka chen se me de nse ni ba be show na minister se me ma me ehunti hummo bo na ja akwa na me ni hwe me ka te dogu me ni ma se fiti ka se so se wale no nsu nto ba na ma dade me fe ka chen se me na pa bre be ma woni na kwada ba ko ni so ne nada waba be hia wo hu so onyem wo bisa wo se me no mama mane anu wo hia nkra no wo bisa wo ka kire no wo se be ma me no enyi sei ni ho na me no ni ba wo man kan so otu na me no ni ba enu aso me ka kire no me no ni ba wo se bibia fa na afre me bi me no ni ba wo so ni me ni ba me ba ma otu pepe mai ko ba Michael se fa phone no wo bi a ade no nya wo dia girl no kra wan kan kire wo onyem esida na ama ne beje oni amakosi esida na wo san ko di fie mu omo no aduane de ma odi nti afi wa ba be ye family friend ana wa be ye den ana so be ye den I think say Michael chen nsem ye ho na atie 40 ase ye because obijira fansa one na nyense one be wo de aye na wo ma no be si oni oma oni ma ema wo onu aduane ye di bia ma sa say o ka sa one na da untimi yi wa no say one ne na eno obinyi nsan so sanya wo de a die tira masika se emfa nkotwa akra ni bia no na American mama nti Michael say o be ka wonsem yi ene wu no ba bia wo wa bonten no anyemu a no ba yo mo de humo bra ko hwe o mo nso aka Mike fani ento so na me afrakuma nsem ni nyina bewie wanim enti yeso obomode ba bia wo bia no Mavis sister me yente wonka Mavis ye wujidi se akoda no eye Mike dia mama minister kan yanke be die ni hello Mike mommy okay dia na me bi sa obi em no say nyi say you cry am fa ma na udi fie wa trantwie kwa yadan ni sister no aduane ma udi ono so no aduane ma udi as family friend ya na say was wa wudi msana nyi say ni yodi yanka ne sa mommy ba chomiti o me say obi a ya mfanyi nsanya amawo wukofie wokwa edan ya no aduane ma wudi obaje oni emasi sadean sese wonu wo ma baba busia ana wonu wo ma da fadamfo mommy obusa masam yentia na me kofie ho no na mo no aduane ma midi no saa tam ni na me mo musika sane se saka kire me se me mo ana se me bi skura se sa akwa na nya me dia me fa ni se me nua ba na me se mate ti me ko ho no mo osimi niema me ono aduane ma midi me se me manisika me ma wo musika mo de ye de wo de be ye bia nti no mo owo ye akura no me na me manisika ko yi ni free hospital me na me de no ko hospital na twa ndia god ko nya me media akire na me madwuma sam se ofra me no odi matem nyina aka me sa akura ni nya me ba gana oto no nka no kole mommy me ni ba me ni ba e ma ni mfre me ni ba Mike woni ni ba ne de age so ba because ehumọ broban otu adwuma wo ye da prokura no send ya topa wa ubenya bia ko say ma me wo ye pin me ko so mo ne ma una so wa ba mi fa Mike una be mi fa gogo obe de una be mi fa gogo bisa sister sama na sister mana eno ka che wasu bisa sister
Also why you go sister and your sister never you were. And was if his sister so and send this guy manual. Not me go. Me who and more bronco a word trimu. Yeah, well, when you saw crying in your dear, Obano open up, send you sign your dear. What's the number who I don't want to buy a blow bag. Jaja, top line. Right at buy. What your blow bag, your bro patch, and you send all the bano. No, I thought a bro a container, my bro. Send you sign one farmer, no. What's so wash show and more brunty, and what they show. Mike. Mommy. What will you know? I wish I cried. Where was I cry with yourself? On your back on seven on me. What on your back, but still now on your back. But woman is Kako trying to do ya. What you know, we are. Sing quite a winner would to me. Eddie be a quiet you can't say Adoye. Mommy, let me tell me, I am Pacho, what out of my winning hobby. Only more Juma may. Send me here, Juma Kurampo, a winning stem in your film. And to some can't be a map of your mommy in Pacho, so to it. So, minimum than Pacho and idiot. Minimum that. So, who made that for Quanatas over from a sober, not our Buamia, and forward Juma away. Over to me a baby, so do Juma away on the own mobile. What Juma away on us who best will be back. What's the number Juma may on a barber shoe? I was so best will be back. Why you know Juma away and also best will be on a family and the money. Mommy, I don't know if I'm saying I'm so over Jimmy and Madipisi. Come and pass any man over the minister. Oh, when she, I say, who's up, oh, boy, no, so boy. Winnie Kunu, when your bad mamma and so moo, it's who, why you know, no so saw, and what they air boy, what's that? Mike. Hello, Mike. Mommy. I'm a Uchimuda, say be a bema or ne, maybe singing say, you know, or bet you be a barber, Jenna. What's your mother? Aye. So Bema says, Bema crop forward. When I name you, Mr. Kwani Media, the Kirby, I was in Media, and I was to my dream to say, Beman Baba Jew, so my Jew, son of the meeting time, you know, and comedian. It's a fair woman who sang ya, and ya would ya, na ya Bema for Fraudia. I mean, who sang a media. It's a few on Oja and Shan, now Coswa, and more brother man. You don't cast anymore. No man who said you may be our far from man into a semi guy. Not the cast them what to say. Or no, Cassa. Only no Cassa, no, I start you do at them, and I'm planning your dear and friendly being. Baby, I'm a friendly asa. Who born this sister, man? Yes, I will friend. Say no, catch a war. The bonus is some, and I'm catching say. Then I can't play me with my tenant, that's support on. And I'm emailing. So, Flamme in fact, number 4 or the Flamme come up with a number. And see, Sawushamwa, a day chat or crown, or woody, and man is sick, a few ho, who be on a Sawaya damn crack round one farmer, and to what in a shana yada bay. Menkai, mommy. I bet Busumi and Sababa. Mommy, mean to Menkai. Now, a young also from catch or say, Chinchinache, Wobania Kran into sending this car. Or Flamme, and the other of Flamme. Mamma catching your media, I run in your media, means a Miska man, Miska. I made this day chat or cry, Mike, Emauska. Bang. Mamma, wouldn't get to us say 30 cities. Asta. So, Senor dear. Nana, Ayoya. Mamma, if you're not branching your man, how once, you know, now one person what didn't back a bemano. Mamma, I never say by my cousin, found a man known. I can find a man known. Ha! Not all Bema for be walk and mobile wish by Michael. Cannot cry. Mamma Darby. I can't an idea. Mamma, say, Moo Scania. Can near Mank be John society in. I didn't see an hour yet, an hour yet. Mamma, yes, you. Why, Nerry? Obisa, why now and you now catch and say, Fano Beno? Why, Nerry? Mamma, my. Why, Nerry? Okay. Well, Mike. Mommy. Who by your DNA? Say, was say, or no, I can't say. And Yawodia. Say, was see your Yawodia. A cra was my councilman way. Who by your DNA who's our cranny or dear? Mommy, but you miss come the Cocoa Sadian. For no, I was star of a media for you.
anasa mutum betimi agina me yakọ akọye a betimi am yakọ akọye ene enya me adubo ochina bomode a ye benyia mo me pa che me ni hono mo ukwan ba cha se ukwan ba cha me wakra ubaba da ben me pa cha ada me bia me flo onse ne ma na me ton nti no wo de kwa check me pa cha okay nti wo ba yesu ye ko tutu ye ne ma wo ba pe ma ye hunu se walande na fe ye hunu ye beye die ne metimi applet la we ya so okay ye be France se ne ye de la ya ma wo ba wo betumi afrese so ye beye die na hunu se akra ne ye odi anasa nya odi ye ne Mike ene kwedi komo no wa wo hwese de enkomo twetwe no asem wo ma esi kwa ya waso wanyem no one na obayi so one ne dai ye hunu kure wo mu but media no kure bibi kasa chere me say one ne dai ebre onyem ono ne dai o mesi wo niam anko free wa bra na wo ankasa ono no onim sa akra na ye ne dia obayi hu ahi ene ode ye sade no yenko Royal Homeopathic Clinic na ye nua beba enkwedi nkomo bema na memo ahwe no mama okay fa ye remwe all right mechia ahwefo ne atifo nyina Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic na Sabri yenu mienu beto to adwen afa yapumden ho se de be ya yapumden ho nsem bitumi akonkan sanse wiase ama me ne wanse no na ifriyare no bi benya nso a na ifriyare kro no eno nti ena da ne da nyina ye kai ye ka Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ye ayarehwe bia ye di homeopathy nuro ena esa yare a any side effect bia ye nyusu chemical ena enye herbal nso homeopathic remedies na ye de adwuma na mene kwankyerefo pani ameda adwuma kui ano ye wo Accra Madina Ashalobotwe ena Kumase nso ye wo Etimatim Monique Junction Techima nso ye wo Blue Cross Faith Baptist asorida ano ho na sabre ye promotion so no kokra na promotion aye eni ye nyina ye nim se enema mu eden enti wobekwa yarehwe bia wura ha obetua sika wura ha obetua sika wura ha obetua sika baabi obewura bia kamia ye se aye sikasem wei ena Royal Homeopathic Clinic ye de ato ye ho so se ye be promotion kakra na ye de aboa oman no nti aye ne se wo ba wo card ya ye de be ma wo folder no 50 Ghana cedis aka ni sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis 10 cedis ne baako 5 ana 20 cedis ne mienu 10 cedis baako ya na ebinim se 5 million ana 500 Ghana cedis ene die 50 Ghana cedis na oba na utua 50 Ghana cedis ye no ne de ma wo card ne ma wo folder ubewura doctor ho a friend consultation no eno free of charge yenye ohwe afi ye de ubekọ lab na yakotwe moja fifi ma bibi ma dudu mu kama ama wa free of charge ye wo afidie nwanwanso ho afidie ne betimi ascan wu nipadua no afiri wu trim abesi wu nase ebehwe wa adwen mu wa hrawa wa koma wo brebo wo saabo wo nsunum won kasem wontinim wo mogam wa wodiem wo ba mu bibia ebesi fom twan ya free of charge yenye ohwe afei se de wo esimfidie so na ye massage wa eno nso ye be ya ma wa free of charge na mom ye hunu yare ni nyina wie no na ye hwe na ebie betimi de na awotwe bosome mienu na ahwew ama yare na ase etu a eno de ye jiuska na ewom ye charge wo kakra untimi ntua ni nyina ye ma okwan ema utuatua no kakra ugusu baji wunro no na utuatua no kakra family telephone number ye na eno ne ade a ehia pa my telephone number is 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line also is 0204 496 212 sa number and our fra and our na or hear me ewo TV so
so no ohwe TV no ani a eno enegu ho no fei na frame na yare bia hawo no eye fidie ebre ene ye di ye adwuma bia na ma o yare so eno nkyere se yensa yare no mesi ona wo Accra ene ne mantamu ye wo Madina Ashalubotwe Lakeside Estate kwano so wa now the offer Ashalubotwe car now so besi o highway taxi rank wa usi taxi rank wa omo abo apata kakra kama taxi fo no wa se onya duro ho na se me call Royal Homeopathic Clinic omo nyina nim ha obi ede wo beba maso ye na yahwe wo kama sanso ena Kumase ye wo etimatim Monique Junction unyafa etimatim pankrono etimatim tafo pankrono na wura etimatim ka no funa se ubesi wo Monique Junction na obeba besi wo manimu pe sanso ena Techiman enso ye wo sansama kwa no so Blue Cross side ho na Faith Baptist sorry da no ho Alajimi Tobi abrusan no mu ene ye wo from telephone number no eno ne ade a ehia pa ukra phone a onyira kwan 0242 951 005 0242 951 005 0204 496 212 sa number na ofra wonsa be kame sa wo ne ho aye din ama wo wo prostrate ne ha wo be ma no waye mre wo mpam oba waye mre wo mpam eye stroke na aka wato ho diabetes na ha wo typhoid fever yare bia ha wo no ye wo afidie so nya yare ni nyina na metumi abobo so nkase ma o yare so ye adwuma free edwoada ekosi memenda Monday to Saturday ye she adwuma se anopa no nso ne fa na yapon enwumre nonum 7:30 a.m. to 5 p.m. number C any numbers ya ofra won sabe kame o de ohwe TV na eso a eguso ona wo tie me o radio so nso de momfa number na ebre no esa enkase ya mo yare so Royal Homeopathic Clinic medin ede Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerefo pani a me da dwuma kue ya no family telephone number ye na yen sorry na dwumadie no nso ento aso na frɛ na pay kira kwan na bra beji wayare sa me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 Arefoni etiefo me de besi ha na dwumadia aka enso etumi atoa so enkase ya ma oyare so hwehwe Royal Homeopathic Clinic akire kwan ye na yenhwe na wapomden ho nsem timi nkonkan papa medam ase nyame ensha papa Dr. Edieko Royal Homeopathic Clinic pepacho bomodi aso bema wonan aye ntientie wo ho na ye ka doctor for ma ben ya papa wani kan ya na chese de beke so akọ na yentutu yade nyina se deku enfa ema wabene yie pa wabene papa itikoi na bronya kwaje wo ayaresa na ye ka chem sa ha ya Akoma 87.9 FM wo hwedwumadie bi Onua TV Radio 1 TV Osai Chrome TV na bibianya kama na ye ka se Akoma chede Mako Akoma chede na ebi mo so ye bi ema ye fedodo hwe wo hwe entuma egu he ya amanfo adaroma ye mema so yi amanfo adaroma me pacho ma ye hwe entuma no ye hwe entuma no wati ye so ne ye hwe entuma no ye hwe entuma we ye kelekele bi amanfo adaroma GTP oh nyame omu yam no wo bi ntuma wodi aba nyasem keto omu ya de pa ya de ama kunafo Akoma chede da ye be ye no pepe ye be che we nyina ya de be ma ye kunafo ene omo enti won so betimi de odi aba so fa odi abra we hwe pictures e was so dom bebre Akoma chede bo modi fa odi abra entuma duku emo anwa aduane biscuit de odi beba bia ye betimi ya boa ye mobrofo yi no betumi e de aba na no amekwa sorry say ma sorry baba akon
also maame e wo UK your friend Ma Jane so hwe pa na odi ska yi e ma ne ba so onfamra na ye fan support Akoma achede no I Ma Jane UK nyame ensha papa oba odi aba me odi aba na entomo obi die ni odi aba afia so wo bebre onso yi bibra fanya hwe fabra na bebe kan ye de yi hu na ye mfa sire ye nse obi ano obi wo ha wo ne ma bebre emo anwa duku empabua entade eye obi bese o se eyi me pacho detergent ye wo benya bi apa bese yeah de boni pe bia anonia drinks no ne drinks biscuit kosua ebi kwa ma ye wonkofo bi wa ebi kosua dwosu entoso hemafo nyado ahemafo mankene hemafo o de mako hemafo o de za penti rabo se hwan no se de mo frɛ no ebi ba ko na abenya o de fabra se edu a o de fabra se dodo bi a obenya bia a wonso ahode no o de wukuta sika na mo betimi di ntos ebi adaka ne ba ko aba abekyɛ fabra say yeten sachet with your toilet roll crown won so wo we pacho obetumi dia ba yaje emo anwa eye wusika nso a eno so ye beje ye de bekwa kwotontoma ne bia ba bebi so anamo no bia ba ya future mu nyame na mo so ye yi meba wo faso na meba eye mama nya Margaret mra eye shize nyame ya domu a efiada na memre de sa ye sales biem adomada so sa ye sales kren shize okay akaka no mo braso etino she's so efiada na memre de sa ye sales na beje rig papa de shemi memoyo e rig na shemi wo pe we bia de bronya bra she's Okumasi Sports Stadium one Unity oil din hwan mu frɛ 0249 155 776 0249 155 776 Joseph Fashion area one na ashmata de we nya ready made you ye dia pasoasi material ne apamesa no enu nti Josie o say bronya one wo hwe abon abrechire for ba bia wo bia ma Josie mpempa mo niema enfama o bom so oni meet me the sport edi hwane mu fra Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 yenu be ma bia bawuram ma me misa no nante se be me na mo ha na pomete se me pacho bra wani me kakra ma me no nyamfo wudin medin de Owusi John ewia de boko mamba ko Canada na no se kama me mboni din efi se wo se wonu udin e baako yo Maa Akos na o se memfa ne ma bi mre ekunafo na o se na o se obi so yare akola bi yare nti metimi ayi me pacho yi dodo yi no dodo na ya no kwa ne epe no tinentem na fa kire wiemu ma me ye entoma owo Canada ye ma me ya da se owo Canada on ye ma me wo Canada ordinary dia ba me pacho ye twen ye tuma papa bi mame me name mumie bi mu mame na me sraw ye da se waka ye tiefo waka kurafo ni nyanka ye hwe wani mu ye je wo tuma enye kelenkele ntuma ye we die papa bi we nya zamrama ntuma papa bi yes is zamrama wo die fa ni nyina bra zamrama ntuma we ntuma bra fa mo bra fa anwa bra fa wusika bra wuni nyina ye beje ana we nse kunafo yo nya me nshira no dodo papa nya me kudu samawa nya me nshira wa so ode si wo so na won so de abre ye da se ekurafo ni nyanka omu nyina da se ye da sister so ase onyame nkoso no onhira no wonye na koma so ade ma no obi ma so tena enya so nyame mo abonefo ani fra wone ho ewe Yesu din mo ne nsem nkoso anya bi se be ya afi bia no ode bi beba abeboa ye da se papa Maa Akos ebi wa obi enioma no opese ofre ye okay frɛ ye number no frɛ ye ne ye beje enioma no 0245 30
tele 0 14 62 0245 0245 30 tele 0 14 62 Freya baby awo bia no ye beba beje ye beba wo kasa ye ho wate kasa ye ho kasa ye ho why na say say ye je amre na so tuma na ema sa emo no ngane ma yo afi ya de na mu yiye ye ni adofo ana ye wa adofo ma ye wa adofo mo de beba wo mu siesie wo pa wo de beba wo ni bone e wa hwa mesu we de we nyambo so ye besu so ana enu fiada o mu di nyina wo famna ye yesam na ye twam yesam yesram mu ya mo o mo de beba na ntoma no de sabre seka last year ba this na ntoma ha ye fie na ye mantoma nko a ene duko ni ade yakuna fo ye ba na ye hwe no enti e mane maka echi kakra ma ye ba ni na ye nkwaje enti ye wie ne de no ayesram this year mum ye hu so wate yaba mum ye hu so yatiesi mum ye hu so enti wo de akoma chede fa wo de bra emo ni anwa no mum fa mo de bra abi ba supermarket mum fa mo de bra heroes mum fa mo de bra ye je ni nyina emo ni ye mo de ba ma mi de no and boutique mum fa mra king of kings mum fa mra Molly boutique mum fa mra Melcom mum nya mum fa mo de bra na mama mo number 0245 30 14 ana ye doba bi e ma me bi ye sister bi an ofefo bi birthday Nikki Pizza fan club Nikki Pizza fan club na no mo bra ye ntoma ma aduonu aye wodon ko wow yeah Oba beautiful Erade nshira oba ba wadoye ne wo moa enti emawurade nso ma wonko ka kwan mu da amen bia wo de woni be kire de wo de wonsa be som se oye erade man ye nshira amen birthday erade nyina so no mfa mie bi odompona kese mfa ma wo na ka se 2023 me di me birthday na me hu sa nshira we mo abrabom ensi wi e wo Yesu di mo amen Pastor Mako yen kwai yen hwe yen nua ba Mavis ejewa Kojo Michael ye chat fu nyina adesua kese pa ewo omo story no emu na ade a medi akola hu ya pa na se sebi na se ma ka otim se sebi ye jimi na wo kan se ya obisi so fu no na say but akola na dia wo ye woni be ma akoda na nyensen aba nyensen ba ya wo de se de tie bia wo ko yo wanko waba enti say wo de mu breaki contact say sa in between ho na o mu breaki communication no eno na deceive no am o de take decision o de take but wonya busa wo eno no say bia me no wo die no na nyensen aba no ka ma pewa mi hu tia wa na nka to atwa na because we abrante ya no ye willing pa say on ko ni she wo no ni pa ono anim say ene ba entire de go pa no say won so ba no be jatum say me ba no ko ahwe ne ba na yentu emaya ni before because abrante fine we say along the line so ye yemfum so because say the who didi o ma chi kuko ni sister no so be ya ba she bon kakra ni nse bi o keka ya amoa o say the who didi o ma chi say na ye pampa say obi ba ni akola ya Michael awua enti nka say Kojo Michael nka obenya asomdue sa ka wonya asomdue enti say the wo ka me de ma me hunu say ono anim say ye ne ba na emumem say mistake na girl na ye no e no person ugina eno so edi si gina say akwa na ye ne ba because o say nye me ba me fra wo didi matem but Kojo Michael me ka no kura kire wo moja de di moja sa akwa na ye oba na mfum so oba bia ye nti so hwe na okokokokokoko obeba won cha ba be yo na wo nu say o yem say de be hyewo no edu ba bia ho e man bi betimi ayesa based on ebia problem bia onamu a and stress bia onamu be act wan hweye obeka se de wa ye nti me na kra hwe no e na 2 hwe no bedu ye no se unya so wu gina no de me no wonya dwene ma ono anim se ne ba nti no onim se ne ba nti na wo hwe no enye humobro sem bia ma se ye ahumobro a enka enkodu se me kofie kodidi ko na wo hu obi mobo a na afa ko me ekosim konwam ye no na onim se aye ne ba entina de o ye bia no o ye ne se ne nsa be kan ba enti akire obi hu se
Gana sin kete se me mfa ne ma onya oba e no hu se no ne ska me tuagu kwanti mi jai entine ye humobra e de na afa die wan to aso anya humobro na afa hu jaye it means that na wo ye no nya humobro na wo ye na se me ba na me hwe no ba wo be hu se wa si na dwumu po se enya de so de be ma ona de ma ochena no e na se ne de me ye bia me ye tugu entine me mfa humobro no me hyem se humobro ntia e na ni sister no so anya de ma ye nka mi nche sister no wo na ye pani a asem wo hyentem entina nka ne yi mu a oni manam papa nka betima atoto amana boa utimi ko gisika de ko yinu abra akola Mavis kwa nya wo se Michael ama osika ma de abayinu eti Mavis su nim se Michael enhwe no onya na hwe no so na wo fa che gisika no wei ma me hunu se ebetimi abasa na Michael kwa ema usika bebria Mavis anya we ana wudini no ho enti utimi ka che ne se kama no to na de boa no fa ne se e wunua mesre sa na ma we bebri e koso wa fiefie mu manya opportunity dia ene minua nti mam kakra ene ade ye nyai na entumi mwa daache akola we daache se ankoba se be DNA ehu ni wura akola ni wura ne papa ebe ye de na akola ni daache wa wie peyo ebe de na akola ni daache ye hu afebo so obenyinu no ni papa no baba ye sebe akola ne na sa na rough but Michael meton sa fro se bra na ye nyina ye ntrance na se die ne kwa na ye be ya ene ye prove say ye wo ba then o de ko na minim yesu say ye wo ba enti memfa so bra chie bia ene se de abufuo entu anamo emoa bra ne nyina ye no ntrance na ye mfa yie entu yie sister Adria London what the ntuma na say sister Adria London minim say we no de ntuma na enra okay ena what the entuma ebaye odema erikofori moma ye sika ho ayo ade ode 300 Ghana ba ma no yo good wode ebaye no okay yensaka ena nana sewa so ewo France ono so di sika ono na leda ono nana sewa ono so di sika ba okay nyame enshapa ena young ewo bom so Ruth Young ewo bom so ono de ntuma and drinks and yes akanina agua Marco adia oba ne ye no wanya die me ye oba na adia oba ne yense kire nka no krenkyere no se susu ampa se wo ne ba ma ahia baako eda baako edan nim na wahu no wo de wo wan kohwehwe ba ma no ba ma na ato akyewo wato akyewo itidi ade nesese wo ye kanokra ade na me no mienu ye no eno me du eno na hye me ye muyi aye bottom afuro kutu afuro eno na bomani mu wen iti we no anka ye simple we hia iti ka we kedi ade nesese wo ye na wow efa ho ben wo ye kurasini papa ameka no kra nchiro efa no ho ben sesei efana wo be sesei nyi se yade yedisie bia no de sabre no de amabe ma ana mi be kai na wo bi hemfimfin no de amabe ma foforo wo bi hemfimfin eti esese wo trom no because be me hu se ma ko wo bu se no wanya ne boni bia o waka wo ye ne boni a akọ be ka wo se wanya me boni me hu ne biem eti wo ni hia ba ko no wo hu ne biem eti adana wo hia no na se bibia sia na wo bia ni ho a fana de ma no unsa de a wo ye ne wo hu susuaso duabo no kra wo ba e benyam enye na meboduo ene meboduo sa de wo ye modua wo ho wo na wo jimi ene na age udwan a wo ma ne ba ebre wo na wo ma akora yi bre me nka no kora nkyerɛw ene ma ye bufu ene akora na agina ho no enye wo ba fa na hwe no enye ne ba fa nan enye ne ba sa mubufu a na sa akoko bone no na wo ne ba ma wo me checking kola ni mu kura akola we anya wo ba na akofa nsem bebre ya ba e de abufuo no sa bujimi abufuo ne fere wo wi a wo se ba fere papa na de aba Mike odebi mo Marco ememe tumi ya de bia wo bedwunu wa wonte asese oni wo ye bibi da na wo pe wa asem a na wonyam na ho kire wo a mesi obebua wo a mi wa adamfo bi wo ho o hye oba ni dwa onu amani sika se o pese edi ade na o pese o ye no so o pese o tonton fruit o mani sika se o fa enye tonton ni o ma o mu wo sa akoma pa na
obetumi aye emfa ho kra se be ma no kra wo ha one wo ha na openase ma obetumi aboa emema bebre wo sa akoma no se wone waye bi da anye bia wone waye bi da enti obetumi aye enti se Mike hun se sa no ohia no kra na ne ho akere na se de ne sister ne ka ne sister so ya abo no ne sister so ya abo no oh anya wo dia kra se obe woni na ye bi da enti wo dia hwe ne kakra obehwe no obema ni bia ye de aka ho na eho no nyina mu no na ba bia Mike na kampese ogina brane e ka kire ne se eba no wugiri se ye media ma mentu ana mo yie se nya media so a afei die emwa na mede eboa wonti apem megyan me metwa ne ba ma mawo me mema wo me mesoa ayi mfa mawo eburo ade ma emfa ma wo medi me ma fa me 30 cedis mfa mawo eho na Mike ye mistake na nsu ni nyina mu no Mike di bem ba ma na wudi bem wate mesra obra akure ye bufuo na aba wontem mejini se bufuo hye na koma ma but yeso so edi se wo yes ade no yifiri wa komam na akura nde wo se wo papa ma ko wo se no si ye bona chi ne asi ye bona chi sei hwe ne kala ekuta no ne ba no pepe ne ba no ho efe papa eti se wunya hu ba na mesra obra be hu no bra be hwe no wo hu we ya wo se moja kase o hu akura na obe hu se eye ni moja eti mesra o dia ahye wakomam ma aye wabufuo aye wakomam ya no Mike facha baba wa no na woni wani ni yiye na sesei ono ane kaaye enne wasati TV kakraka yi so wo se wo boa eba no eye wo dia enti se bibi kire wa adwene kura wo de bra be kan ye ho toto woni ema yiye na bra be kan ye ho na ye moa na sese DNA ye be confirm ya moa wa gia tum se wo banie na watena ne so na wa hwe wa ade atwena ba wo ho na akura ne nya sa sesei obeye mobo yesere wo a bra me da say ekwe na wote ne kan evangelist pa me echi for ne asho yeah so na we idea in fact me tede mo mama oh we wunyina ya do mo bebo brɛ papa me dia I was see bisa no because every September boy no we be hu ye no na ebia woni be ma foforo me argument woni ji no ni pa kwalo nso hwa kire hu se o be wura mu no onyim dada e na twen o twen no enu ti na ko fa se wonyi ko o ni hu a wo hwehwe no ko o kan ya nka de be o de be o akra na adi akira ba o nya wo obusu afa na ko pe na bi be ma na ya de pa o Michael wo mi chow salute mi chow salute wa ya de nya ba ma bia no no ba nya odi akira ko we se ma me ko we se akola na media ya penokre wa se ma ye hu ebra Mike be hu se wonyem no na wo ne be ma foforo na tie na unfa nyi se ne ma be ma foforo bia na be ma foforo bia ni wa akwem wujidi unkwa na wote sa abre no okay Michael argument baby odi free bar die wono me ama ba fie ma ba be hwe wonyem na we de ono wan ni papa wo ana ayi kwa se truma e fa wo bai fine empusu na mana anko empusu na mana anko wa trial show wa wo wa mouse sister ska wa be this time se do baby no odidi entem yes odidi ase no odi o mic ro engineer be bro ho no mo akwala wonim ka charge me bo mic nko mo no was wo na be yi me free hospital enye me sister na be yi no so what is schedule for one ho so no ti se be ma da bia we use school fees and am ayire se o ti ankola ni school fees na nda kro bia bu say wan na ne ti ma ni ti so no e bia ni o enu ti no Michael still ano ye tu chama akola ni de udi bim from point na build them up because the way here na shewo bufu entu person o punish no enu ti na for all these years what you say unfi no but yesrew akola ni de ye hwe fonyini ni ye hwe akola no ye kura ni eni fie na obutu no so no ye hu sa akola ni ye oba ye be srew wo de bra na asem bia no e ba ye de akuma eni dwam nipa na tena seka bra onu obusu afomra na ye nhia ahade asem kukuru se die ayesa aponcha ntokwa ya bete form na adwo enti Michael udi bem
uwo nyina so because me pia kopa de na so mfa ma na sela me force I know some dia chire and wini ba wa mi salutu wini ba barakola no beru wu betwam ba bi na o ye ma hyew se hwan ba na moja di moja untimi ntu moja ngu untimi aka mo akoma mrafo na ebra wasofo ne ye tufo mo akoma mrafo na ebra ba ji akwala no na hwe no nja obi nim se bia we nku akwala na be ye obaw obi nim be bia ade be chi obi na ji akwala na hwe no na mom jimi no agaba o iwu jimi no se ya na wo de ko ne di ampa chew so sane be ma fufu asane be ma fufu o ya wo dedodo ni na ho wanyini wo kwa no wo ye fra brother we ka ho mienu mama baby a shame Christ wo nua mema no ma sacrifice wo mu hwew na ha mu ye ne de ubusa se de na hia wo bibia hia me o ma bibia atopanoa edina elu de nua be ma no ntimi nyama no dabi so ko po man fire man bigini se duru se nua mema no be twu mo ko mo hu se weji because kan na me kan ko bia nyame dia obi dia no mo ye nkakra ye ni fia ye free mo on wo se fia nye o enti se ba ko ye fita na ba ko ye ka etwika no wo ko back challenge me pa kan family nua be on be oba so ko da mema emu sa no o mo jeje o ja o ma mi ase papa kran so fie mo so no mo jeje o so o ma unu mema no se si fom etin kaba na obusa no ti kaba na ka usu adwuma ko aduru yene kama pon me ho kama ye master ken ko la hyamase wenum nyina e besere abrante na waje ata wani ase no pe ba bi fa ni gina emmefa no yo sana wa wadwene se wa jiminti na wo de ne nam yo nso beduru ba wo so wa pake na sinchai ye be sraw enen ka ku abedi anim ka soroku ene be ba ba hwo because ye ni di akwala na chi mo fa ni si ye se wa fa se wo ne ne te ko huna busuafo apetehye to akwa de fa ko huna ni mu ansa na sa na waje obi di shed na tra ye mfa de fofofo sa na be ma pass ma di foda unya sama di foda mama das Mama, happy birthday, Nkoma Elder Yaw Ano. So na CEO of Jonako Coastal Asafo. Nam ka say da usida. Akoso aba yaw ho. Mo ba akoso aba yaw so cha mo pa. Enti Elder nyame onshraw. Mama na ababa we so pa ware bia ware papa de na ni abre no ho say. Obe ware. So yo bai. Say ni ada wa ko ni. Me dey ka me ne abrante na mama. Yan ka no kre. Me dey ka me njimu. Se meme ye nua ba se me nua be mani e na say mama m ka me manage but asa ade ne say enya ba wi enti no but ye no kure mu ame aka menje fi say ne kura no se oba wonyim be ma na ni tua pa so na ne wonyim odinai dwane na de ni ana ma bia wo mie so omukunu ma dwane agya wo enti se wo no we no anya kokojo se ono ko no da ba akopɛ aya no madwom se nyinsen na de enna bebre na de nyinsen ba media ye to nya na me ka se that moment na be ma ni free ne nchen no one pe no ebia no wo bi dada e na ode we ne koso so ana okode we kwada ba ako no obi be shemu na kuma kodi nipa no because be me nam ka se bi oyo obi bi mpo na oba bia wo se enya ne dia na ukunu wo ho na se wanya ohwedi a die ntina na wugina so a wo si nyinsen ne nya ne dia na hye se bia na obi hye ho eti nda dodo na nipa ne odae no wadwen nya ya o se bia nipa ne ne onyem nye we but ye hwe abo ase ne de bia na efiri brei oh e no no so nanim ne ho brei mi so wo eyi ode hwe ni nsem ho sa ne dia mi say e strange say me no wada ba ko pe but ase de bia mi ankasa mi push forward mi am be ni musa akwa ne ye media ama papa yo bi kro ye won che no nipa dodo se na no be wo a 1 2 no aba say we okay akra na media wo say nya media no odidi matam na still me koba ezina che sabrante na hu bibi mega say bi kro ni ba bia we na nka bi ode na be ya na dihye bia say wo say nya ne dia mama say onya dai say na nka betimi ahwe no wuti mu say de na ohyem no ode ko nipa ne so acheke nya media eze say abone so eze chenchi na abeja obeta abebubodua maame wo be wo dia ya no start bubodua wo be wo we kasade na wo so ne abrante ne ka because ade na wa ye na enkwasase no wadie no etinye duabo asem se ono daaye abrante ne ye mfonso ba bi se ni nyina achi no wo sane ne koda ma ne be no anu anu ne besisi wo niema
honom ne de o ye mistake but then our vivid reasons in say no so no ne ma bia o ye say no gina so o ye punishment no de ma baba wa no say me am ba forward several times no we deny say enye media aden na sisi ade o de ba say media enti me so ma gya tum say enye media enti me mo ne say o punish no mesre no me na me ka say me nua be ma no wa no kure ni ka wonje eno de nka me mpene ma wonje say no de but I say de ade na si akoye moja ye moja untimi fo bi moja so ko mo enti me say o de bra fam ne nyina ye nhia say DNA kure wa se ye ne ehu no kure wom na afa wanya abotanya ho enti ase na ade ahwe na ne no enye easy okro mo pese mo be nkwala no dada na wo say ye wo ka say menyime fa ho be no ko na so ko ne baby no mo kra wo be hia wo mo kra be ka se yanyam no kra no ne yam de yapam nanka no no wa sa hu sa wonyam wo ya de papa wo ya de hello mommy yeah mommy African queen mommy ujina mo you are my African queen and all my life and you are my African queen the girl of my dreams okay you take me where I never been you make my heart ling-a-ling-a-ling oh you are my African queen the girl of my say your bronya jingle bell ochonya mbo be cheche no ma to jingle bell ma wo no ato jingle bell ma wo na na to aso jingle bell me to jingle bell na ka nyambo china me cheche no na ka ma to jingle bell na ka wo okay e chane ba e na ba to jingle bell e chane ba na nyom no ewura adwene nim na chere say ma to dia wa wura mood no ya ma wura mood me to nyom pa na ma to ayi sa nyom we Dalis la lila lo ye ya tu anu tu okay yo ma ko break here nya me ya so china na na chira de ama wonye ye kodwom na esika ne adi kodwa no so hono eno ntia ya quick credit investment sesi ade hentna ho fa unsa ensho demre fam yesi nioma sister ma ye kwabo ye yi nioma ne ma ye sala la ne atwam ene obi abaye adwuma obi abaye ne business ye so be kodwa no so bi masom kakra bi na chesa wo so atimi aye bi na dwetre no wo kwa kwaji bi wo quick credit one more enche wo so bi adwuma ne bi dada nioma nkoyie wo pesika ade atremu a eno so quick credit ebe ma obesia ye ho dwom na esi ho ewo form enwa eno Ghana card 030220 0390 030220 0390 Flora tissues choose wisely. Mese sadia na wada na ye ne ebowa na sabio ye hwini mu so ahono he make wa hunu de wada ne de abra wo. Eno nti abre bia no ma Flora tissues o papa nipa mu obowa pe ewuraba krache na de akato no fine. Na chese wa bowa no de agu mu hwenti anasa wo winsin so ana chese wo de bia agu mu kama na bibia ye kama de ma hwini mu nsuo ne ade no. Flora tissues afa wo kwa nipa mu kodo mu se wo kwa yiase akoso Flora tissues na wa mo the toilet roll so abadwa so multi-purpose towels and a fake napkins and unti the tissues dia was choose wisely. Choose Flora tissues. Top chocolate spread and the top chocolate drink and also just so na chocolate spread no fine same and once a pan on so unya dear medicine wa me say biemu wo biemu anu bibi mu na fei top chocolate no wa mia ni say men kom na dia fa me tre na fe wa heham no aka na dia show dodom ho eja wadwo ade de top chocolate mu ade de we dodom etibomade na wonsa enka de afei 3-in-1 no bibia wo mu dada cocoa milk and sugar and one so din suohye na de aka ho awie ya de ye cocoa tea no pa no so na ye de aye tea hyehye ye de aka ye ho hye onse weda na wo wom eno nti wo so de na papa wo be fredi no na top chocolate drink no wa no modie na bibia ye kama e ma my Ghana cocoa na wo modie ye artificial ni flavor basa bia enim eno nti dodo atu frame 0243 033 033 0243 033 033 na bronya yi enije ni ye pinso wo se kuro mesi ampaya emoa enam se 24 for ne de eni nyina echire kumase rich condos ani mu ho no ma samini ene na pamfo e de be hyehye so Samini experience Xmas concert so hono eno ti bomodian se ticket no enimani mu ya wonsa ebe ka de kwasie da ebe ya
ye boade mo enwumre no nwotwe e wo rich condos ani mu hwane agye ni papa nam se samini tete samini wo ba na che se wa begire ma behu ya dwumdewa na enye ono nkwa na mo Jupiter Tiny Kofi Jama Akwaku Flake Ken Paluta wa mu nyina girigire mo eti bomade mpa me se afimu ni nyina ye bumfu mpa he ya wontwetwede ya bre eno 24th ne de ye kwagie ni pa e ma body no access ne ho so ticket no for papa regular 100 cedis VIP 250 cedis na momo no wase wo ya koton gate one regular no 150 and a VIP so 300 cedis area party after party so no yare hihya som terminal 3 night club and on temisrawo bomade age ticket no and the short code one obi editor ticket star 711 star 11 star 26 hash star 711 star 11 star 26 hash now so sa etumi aka u ticket no afei max eso edi ubetu kwan pa ya chese wo mbre ho me se wo bia to kwan mo wonu ne ho agent ne de ni ko na eso koduru ye ne ba bia wo beda adwumasem ayebisi basa abusua kokko ya ne eton ye de koduru amanone bibia enkoye wo bi so de akwa de fitani bi watonton kofo ka ye de ne koye wo so akọ Canada na ni ba no ho so na yesi akọje na se abijan ha dwene papa eno te ne no so pese otu kwan ya wo bia ntwe woni ntafre wa dwene ho a Emax Global Link Limited wo man bia pese okoso no wo mo do be ko amannwuma sam se de wa hye obo no wo so anya adwuma ye wo so apese wonya wonkrata ewa manone no so Emax be hwe edi ho dwuma edi ama wo enkran wo no mo ewo Wager White Cross wo ne West Africa Deco Towers no na edi anhwe Kumase wamu wasafo wane Senate office ena edi enmshwaji number na efre Emax 0205874034 0205874034 afe Congo ointment maninka wasema wabana nse ntide utititi saa sawansa webia se ebesi honu etine na sabasa mansanka Congo ointment ena mse wasi wabebia beye obesima na chese Congo ointment afe ya na udibinsu SSC redie nani ensa sawa hodo enwie nku na adesrai no a ama rewi atiagu so no ekoro nantama propron kratiru kakarere de odware wi akase asate apiagu no so mansa enka Congo ointment every natural inventors na so ebusutam ewo herba any pharmacy hodo nyina emom 0249017101 0249017101 security shade sister oti security dia na cha se eye bambo mapa bambo ejina na so baby awo bia no ene wo phone so nti wutimi monitor wo bedroom wo fie ho ene me ekoso nyina na monitor wo shop ho wo mo edi CCTV ebetinti mo edi amaw abo mre mukura no nti madam mesra wo salon ho no me yafa binti mo ma na ani ho no mo a watimi monitor eye security shade system na CCTV no eda nchene ya video intercom access control any intruder alarms remote surveillance any home automation ni nyina wo bi enonti Kumase Atenga Junction one more any Adon fast food ena ebensho 0506215909 0506215909 shanu so biem ema me se transpi natural mineral water so papa e wodwa so edwabo bia no pese wodi mbegu asem na wa hoho ne mfa yade a eye transpi natural mineral water abaga fo na ba bedru kane no na nkabaga bedru se yi agise wodi ne nsuo ba nsuo ne san ya na opentema kom ene transpi natural mineral water ya digi ahoho soma ahoho ya ne mo nwasem eno te wa wo bodwa ma nsa enka de wo pede wo mbe hye dalebo ne fine ede ama wo na de soma ahoho so a transpi SG number yi na efre wo mom 0554207384 0554207384 afei eye lake yo lake yeshiamo new year ewa abonom 1st January yesi be hia ye enam se Akoma FM yani Yemaya event na akaba chiri mu asade afibia yo no afi so ye di ginamu pa mega bash ewa abonom eno te bomodin asa nso bebe bie we ticket no fofulefo 30 Ghana cedis na amrado eba kwakuo na nse na die he Ghana ha se wono na wo so ye se won hia ye ewo lake na wo magie ni eno te 30 die me se wa adwoso wonwe a wo me number bia afra me ameto bi die ma so hono na ye so yetimi ahia ewa abono hono mom wo so ba na de abusua ne namfo no nyina motimi aba na chese enije no aye pinso bambo ho asempani fo ahwe bibia kama ya wo mototo ede ma ya no tinkyere mu ahodo no ya na wo so wa frame 0503863251 0503863251 na
Kwata. Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. On say be new year musanwa and your mafuno near you be to go why you know o curtains no on say a chepa che and to Bamodia kwa Alaska honum na kwaje curtains dear fa wadi biaba Bamoden sa wonsa ebe count there afa be sheet a hodo woni nyina wo mo e de biaba stickers any wallpapers Alaska de uko ra honum demo siesie bibi biada ya wo pe wonsa ebe ka to phone so wasi amon frame na wone mo enka to 4 bon ho asem say wholesale and as a retail 0554114878 0554114878 me da se papa amasapon and I would say odi akodwa so bronyan o ma ye nneoma pa atokona ekotobi na wotumi e de bronyan ye ye besan ene ababa wa bi e de komo na ye hu ne hawa ewian ti wato ayen e we studios aha mame memo ahewe no ma na apomote sen boko me adun woni wo form mame papa po woni no e wo form within che frame Rita the Rita was say Rita free na buy ache me free slash na buy okay every dey boko so nya boko sa me mentie me ne be me bia wo no bu me kwase ane ma wo nkula me ensa onhwe nkula no menyem no menyem ketwe no ka chem se me nkwam na nam ho wo do mpass nko ti me ko ya me wo ye no be yi me fi hospital me be fi afis kama oba ta ma wo fro ko betimi ade me afiti na pa ko manwumle ti me ya na me ka che me nua ba ko so me yenkoja na dwumam na me ni me nua no kwenti e kwenu wo adwumam ho na me ka che ne se se me wo ya mentie ne nka ska bia aso so ma se wo ya me de o ka che me sai on de oni ska enya nyi on na bebo makon mama me ne babusuafo abeta do ho no madi nti an se me be ya yidi obebo makon ma de se me fi do mpaase ho e ba ne ho e wo ginya ase ansa no abomakon ho ma na me ka se me wo ye nche na akwa ne so ye be me ye twa ne dua minya obi mani mia e ma me wo honom no se chinchina de wo kan me mentie de no so ni sika de be ma me de se me de akwa na ba ne ho e wo sele so wo kan na jambe bom na na ma nem na na so sisi akwa ni so ye ntwa ne kote o ma me fa akwa ne nko na me se anti se ne be ma ne ye ne de ma me fa ne nko na me mu ame ba ne de ne koy e be yuru se so asema wo kan sai e da ya yetimalabansi na so nti sika e wo ne ho no e na odi twa da ne kan to ni sika o de be ma me e didi nim se bi kura wo ka di agro oba ta ma wo foforo ko betimi ademi a ko shaginya ase be se 2 weeks 3 weeks na o ma ho ko betimi ademi a me ko ginya ase so ko busen sika na o se buro me akran na nse na o yare 3 weeks ni me ko no ho ka chen sa akran na yare ahon hye gya na so ma me sika nkoto aduru ma akran ma no ansi no to share me so e buro me wo honom ti boy si bi am wo honom ene baba gi me fi ni nsem e wo ho ma hwe na ni ma 3 weeks no so sa o ma fi sika bi ama enkra no so mususo ye si ntade kula enkra yi bi ni eni bi hye empabo mo pabo nyina asai me kula pabo hye me amdete enye tesi won fi mi bibiam afia so yi kula no e din na me ye sa afia so ese enkra no wo yo modai on to tade na sem pabo bi kra fa man kwa che mi sane wo de beto ama me ne me mane de kwa kwa che bodam ni a wo da bola so sabi na me ne enkra ne de won fa ye ho ti ba bia me pe bia me fa nko me de kona mo fe na wo ma na fa so mo fe ne ko kura so won fa ko no a won wale me ti mimi nya be ma na wo pe me am ne ntina me so me ni wo bia na me de ma sembe dam me mo boda mo nka bi ma yo na abranti a woni no ewo ye o se friend saying pa cha ode ajapoku me fa na ni afi kakla oh ajapoku pa cha o friend ajaide na ni afi na che so obenya be mfie sei ne pa cha mi busan age ba wanka ba adwuma wa ye wo pension wa ya ba adwuma e wo juniors high school aba pension 60 years ya ko pension 60 years ti wanya 60 years eno aba pension na ni okohia no yi me pa cho na me tonton no ma e wo ni ma chechire mu na me tonton boss e wo Roman hell na me nam ho no ma me ko achi na me de hia no no ka chem se na ni je me ho ti me ba fie de beto me wo fa ni se me hu papa panyimu no se na ni je me ho e bia no wo ma me kwa fa na afi ni me bete eti me ni ade na mo fa ka chem se ma wo ba ako panyimu de wonya me basabasa nti me ne ntina mo fa ka che ne kwa fa se 1 week time pepepe eno betu mitini nsa e de ma me wo fa no so ne mbetena ti me wo fa no so ya ka che ne so oba na so pen no wonye mu na oba no kura no be ma no ne nyim no ne no e de ntokwa nketenke se wonye nyinsem na oba ne nyim wo no se an opemi nto ba gyi nyinsem no ahweme ni akola no ye ama mawo ampani ampa so me wo fa ye no ye se na se si azu ba gyi nyinsem na oye no se an chinchi oba ware me oba hwe me ani akura no ama mawo
ti me ya no obisa me sɛ nyinsɛ no kɔba asɛ na bɛrima ne so wɔ na me sɛ menye me kɔka kyerɛ bɛrima no ɔtwe pɛntoa ne se kan nyina de sɛ me susu obeku me meni aduro na menom na menye nyinsɛ no ntungu me susu nyinsɛ ngu me ka to wɔ sɛ menye bi da menim de ɔba bɛhwɛ me nti nyinsɛ ne de menye ntungu ama bɛrima no kura atwe sɛ yi se kan nyina hwɛ ekurɔfo kwa na bɛgye ma to nso bɛtwitwa me mema nyi nyinsɛ na anto angu a bɛrima ya me ka na asɛm so ofia yi sɛwia yɛfrɛ nata sɛwia plabon no na busuafo nyinaa wɔ mene na di ka akora wo ba akwa ne me nkyɛn bresin na nyinsɛ we ne kɔbɛnt me fa sɛ na nkɛtɔ so mienu akora no wata hɔ me pa kyan ka we na nkɛtɔ so mienu na ɔka kyɛm sɛ wɔnyɛ nyinsɛ no wɔtwe sɛ ka ne pɛnto nyinaa gyina me so sɛ menye nyinsɛ no ntungu kɔtɔ aduro nyinaa boro me sɛ menye nom ba me yɛ sɛ nyinsɛ nyi go de menye bi da emu hɔ na me de hyia papa yi na ɔyɛ sɛ ɔbɛso nyinsɛ nim na ɔhwɛ mama wo na ɔde gye nyinsɛ na me ne tie afɛ de me ne wo mienu yi ka ho atete ne boro ne ade me kwa kakura afi kura do se an me meji me kura do betwitwa me kola gu dem ho no na me manyi me no ma afi ne dem an kodo bekume se se nso nkura ma ba be yam yensa ni ba bia me de o mo kwa me kwa ka che mo fa no so o gi tiri nsa no so o se an me me kuru kwa kan asem oni bibia aka che de me te se ama ma asem aye mobo na me busuafo nyina so me kwa ka kwa no didi matem feelings no mo di matem me kwa ka o mo se an papa ne ye panyimu papa ne papa panyimu ana akura keto ate se me su kono mate se me ne na kwa akwot na me ye se me wo fa ya da afugo ya na ye se me ne nsa na papa so ye so be papa ne no se wo pe o se wo pe wa ntia se me pa cho se me pe me ka chen se me mpene e mo de ba me wo fa nanim ada wo fa na e kwa ware ti me wo fa ne frɛ me na me ka chen me wo fa ne se panyimu de menim e bi na kwa akogya masi kwantin fi me ka se bi kura wo yire e bi one ne yire kura wo ma ye do montamanti ti menim die ntia me pa chai me busa no so so ne yire one ne yire na jai enu a de me ko gini asema me ko hu ne ma enyina wo honom ye ba pani chen me pa chan o de mechi ane ba no afenyi nse ne ba ensem bebre o se ane ba ne si an e ma ne nwale me na me ya akraketoa onya fi sen me pa chan mo 24 years e na wo se wo 24 me pa chan 24 years me pa chan me pa chan ekwa momre mu kakra mam na case we de me pese me sen ne mo ma me kwa ma me mie bie me case mu china na ma se me no mo ho nkwan no a ebe ha me papa mo de momre mu na me mfa time no bi emfa course ma me page mo kakra ma me na me mfa time no bi emfa course pa because some way there ye ye me may oh da ben da Enechina yeah ni ebeduro 24 years well onya me asembe ho onya me asembe ho hallelujah oh papa and sister yes me wait me some men can make my rest the case yankwa achede nyame adbo china yankwa ko de yanka saka kra fa ko achede nyame adbo china na ya mama jo me ba no da so ejina assembly man Tuesday dey so postpone here no postpone this morning a J Mensa we teacher ni wo KSTS so mass teacher wa ben pa nya wa hombrase enso pata sempatemu no person di assembly man order number 6 Mr. Montuma abrante na hodwo pa ba kwa o na bo me keyboard wa sore Glory House Montuma no pa pata se de we di ona sa nhia so MPP coordinator na just say on politics no wura mu anti mo ano na ono nso ontumi mu awo anti Desmond AJ Mensa di no order number 6 okwa ase ho anu akotim kama nyame admo chena na omo to pata se so de any sense omo tu she chena sa areas bi o ha areas bi bri amoafo ani also kind na am say western mikunu kuma so estande ono ata amakunu yo assemblyman mo chene ba kwa amoafo electoral area Montumano honorable ata onyanya honorable no aferi ya tomorrow ba be honorable ante ante onyanya why onyanya die ba ya bo ne se awa feri enu anu no afa ntine na honorable ata what no go to ama and na honorable ata no anu ante honorable Desmond AJ Mensa Montumano na emwa patase electoral area yeah ma akoma chade ya guso ayesre ya boafo me pacho
Okay, just go. Oda kadia beka na hwe semester a. Akoma achede. Me pacho. Yenyi akoma na fi so. Akoma mu nsem achede. Sasa ne obi a otie bi say akoma mu achede de akoma mu nsem dia. Do you need problem? Oda fa eyem say ntoma say ye duku. Fabra akoma mu nsem dwumadi a. But what I say, akoma mu nsem dwumadi a. Ye ntoma. Ye MD e ya hye ye kuna fo no. Ye de ama wo mo. What I say? Yeah, presentation. On say ye dwumadi na kwakoye akunafo no ne mobrofo a on saa nkrofo no na na good enti bomode na bra be so yasene na ka chem say ye aye wa nyina fi Maa Akos so be ka do twato so e to de na oba na Maa Akos tunu botum yi e bag mo ya na nya asem keto yetimi ya o yetimi ya bi o ya ko fi na wanga na kura na bi ni ho da be yire so ama na ya ye ntwama asem fa ya jeje ne dia solve enti adofo enye se bia even brono a yetete so yes ya na nkofo dwen se ase ye jama tiefo nko an ye sana ya na bi mo adwe omo but ye bebre enti mesre mo bo modern pa na onso fa wo ye bra fa be kan ye de ye no onso de be kan wo injina be ba ma ye nyina se wo ntoma ne dia be ya ma 50 good bag wo de 10 bre ntoma ma ko 50 de wo 10 bre ne ye chema ma mefo ene akunafo ya ma enya ne be hira obi o ha de ko akisiwo bia 200 ntoma emu kenteni ade wo de enka se fa kenteni bre ye de bia wo de be wa de da ne mo ntoma 200 no 5 bread eduku na wo anu wo de sane akonu bi ne sane bi na fa bread afi mpa bo na wo be 10 20 o check ya emu 3 pa na de pa be 17 aka na wo nhye afi mpa bo no se bi bread na ye obi wa ma ntoma ne ntade egu ne odrop mu ne ade oyi ku se ya e first day se sa bread ne empake na ye mfa ma ye ma me ne mi asabi omo ye ma no a omo kunu wo ja omo ma me no wo ja omo a omo bro mu na ma de so da wuna kula bi pa no na ma hwe ni pedua enka sei na wo na sabi di pedua na ko nya ko no ya ka sei na wa bani no ai basa sei ma me tade e shana to atete jese wo sha kwara na hwe if you free mu ya na to da wo te kema obedi wo matemo but ma nya tenie me basa ho le me dwene se baby o free no kwa because you move the free yan for musu mpa na nyame na aye say edubani e bokola ani eno kwa bronya bre na obi e na tade pa no watade pa na sanye bronya wo sa akola no gonya oko o shia obi ba so no fantasy ayi mpacho membie ayi kan sami no obi ago na hwe bu a enti wo se o mo na mo sa na no ko se ya na sabi de o mu di di almost omun nibi na ye firi won ti hu ma ye nyana tani na ye wura say na ye so tie ma obia bebi say uwa abrochira ye ka say kura ma ka say akoma bowura studio na fabra obe your presentation na wa ko wa pese bodi ye bebo wa won pese be bodi ye mo say ye won pese ye ne ma obia ye be ye e de amount because nkrofo bi eso obi o timi ka so ye o mo jiska na no modi te bi ho a wo de bra wo de fabra ma mo bua ye ni o na se be ye ho abro ne be di asese ya bra enti wo de bra na fa wo de bra e ye ntoma duku emu obi wa emu no ene ebi de je 350 ebi de je 400 kilos na shem ayi no obi an de 400 o de to bag ba ko shem 5 fabre ye anwa shem boxes no to ba ko fabre ye na ye nso yentimi nchema ye nkrofo no ye mobrofo no ye kunafo pastor ebia no obi wo pese ode ba na ebia ontumi fa mo woni ma no say ofre ya ma 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 ubetumi di usika no aba yenu ma mo outside no ubetumi di usika no aba ubetumi wa ma de wo de se de obesi aye ne bia no ye dan se ye nya ne ma na ye de akwa kwagire o eye STC junction e be kwa kwagire bia na wa ma na wa won pese obe disika o de suma ka kwa
ye be kwa kwa be bia wo bia opese ye mra bia no wo onya frɛ number na ye dia to dwa na ye be ba ho aba abaje so wo fi se bia wo mu wa na de wo mfa nto ade na de be ye ni ska wo de fa so nso a ɛno nso ye nsabeka na ye timi aboa mobrofoi na wo nso atimi asre na ye se obi benya wa na ye se bi ohia timi manipa tete na ma ye se ahofe eton store na wo obi no ne nam ho a ahwe obekasa se bi o ne ho nye fe na nso na bia de onni enti ne odi nye papa ne ono mo nye papa ebe na dipedua na papa na obeboa ye ne atumi aboa sa nkrofo ni na Mako adano kra na ye wo ho no kra na ye chentumen obi so kra be na adwen se omo aban mede aduane ma ye nuane ahodo de brewo abrewo mo adi anka fe ye fe na wodi wo no wodi ane se ye se frɛ yen wodi bibia wo ne ye nwene ho ye number no na ye bobo kire mo no Mako yensensi number ni so biem na obi wo ho asade ni nyina no opese wone wo kasafa ho ana opese wo bibi wo ha o kire na adwen kakra efa ho 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 dia mo ye bia ya na ye fe se drumre se ya aya mo ye ma na ye fe afi so sa na ye to ye nsa afremo mo mra meboa ye na nye fe na ye mfasere ye ene ani gie emfa nse obi akomam ene nanim ma na obi wo ha afia so se no na ra wo chen yi ade ma chese wo se memani beto manim kura na mani age kwa ampa so wo na obeboa ye ama ye de sere ya hyehye wo ano enti yesra mo momoaye afi we dia mo ya ayeyi kakra na nso momoaye enti nyame ya adomo o china ya wade fiada ya break you Monday ne kon ye ma ya break ti aje se mo ya kakra ya china fiada say ya ebekeje Mako maminda Mr. Emmanuel Morrison te sia mete ho wo se mamindi ubronya na na wadim bronya ye papa nyame nshira ewo US obra ubronya ade ana odi bronya de nti wadim bronya eno ano also ko siki permission efre eja bonsu ho dabi na we ya hey asa na di bronya ade na Mako wadim bronya siki permission free baby ade na wadim bronya mekra mo so mo medi mi bronya mo medi mi bronya wadi mi bronya na bronya di esusu anu so jisa permission wo bronya di o no ni bronya so fu wadi mi bronya wadi mi bronya bedi bronya brabe di bronya ma ko se wa no Wednesday Friday ni be break mo ma medi bronya da be ma 20 Sunday 24 and the free na ko mo na medi bronya obi a momo no ni ade a jese mo mfrefre na ya ko na mi se odo ye des baby sika ye des rodo show your love we dey odo ye des ye peska no na mo do mi ye baby o friend of us ba ko ye nya odo sabre de sika eti ya so mo ma fi ba kwa wi na ombe ye me me je o mu di ombe ye papa bi I love you. No. Mama nsu ebere we mu de ebomo na afim na ali asom mo position me da so obi ase me da apology da kwa ase me da anti sisi ase hello we didn't be free Mako mama baso Papa moye de boa santi manya musla mo pa ye freme akwese wa taxi driver
the more we have a junction also pay fantastic fish walk. Now, Marco, me I could see what I could do. I say any problem with and he any family pay any power before. And a bema wa on shen back. That bema no kwa the Marco, that can be a jaja, and can me ma. I'm an up with them being 95 years. It's a way bema no wa. Now on show back and for so be you to one of my name. Na Marco, and that's all idiot. Many a branch and yard in the because Marco, me no other, and I said, me no action Francis must be woman, and I want woman. Now, woman for no one can't seem the answer you myself because I need the only man. What's it and family? If you didn't say, I didn't send a media. He said, I am media and kept a family. I didn't have to say, so my we will say. Marco should be by you, but so sharp for that, and your back, yap, back. Ain't a branch, woman pressure. When you do it, I'm sure say, I'm going to end about. Now, what you what to do? I mean, sure, Papa, because you went to be in so 03224 9803 503 224 9803 03224 9803 within a baby at free. That's what Obey could come back. Every year, I think I'm near Tiase. A jump of Broadway, Babu Highway. To the Jabo, you know, be Jabawai. Yeah, yeah, Mestre. So, hey, I'm a Jama Container. I want to know when it's a nine and name banana. Mr. Dako, New York, Michelle. Now, Obafui, yeah, Mestre. A man who do a bit of Musha Mojapadini. No, a wood here. May there be no back as the boss will be no plan. No cover about Obago. Who can have you grabbing qua? Why have you go and the quarter make a room? Ah, the million you have me pa. I'm not going to have you. So now what to walk? Bammy Bushao. What is it? Potato if I obey. But it means your magic. 1 in 9 minutes. Ah, about for this way. Everybody. Ah, I don't know the BRT. Obago Macau. And sharp a champa, we didn't baby afraid. Mommy is the best mommy. And no, mommy. Mommy, I am a solid semi-cancer. It's very bad. Omu my great on the scale, I'll be saying answer. You number 3 videos no move to but to what? That woman I am now a mobile woman and yet you'll be told to know. Because I am the one was say, if you are a country, this is a program where I come to know. Now your program will be here through. What is when you phone through the idea? Now to work for the video, you am and come. Said, you have to see them. What's a woman? Let me know if you don't want to be a mother. But who answer say, a woman answer the end of the other. After a who and Melana won't idea how I'm an earpano. You know who answer. Now, I see now over a better power problem. They say, we know, what you mean to we, what's up of drop and yato or I need a one better about. Now, balance I didn't say, if you know now how. If you are saying, Colano say, I am never been for a move on you. It is a one who is so agony. Not the one Cassan, engineer is so agony. Remember, the cat, Babla, now bless. Now, take a case in the crowd, the better first one. 22 at 4 years out of a pension. No one who will be not on the road. But then you're such a none of the phone also. Would have made the net to our train on Kitna, the big city or the Becca. That's it. Miss Menda said, we didn't be a free. 1937. The Catalan crown, you Papa, yo, Mamma, the crowny Catagilios, and Jaquia. And Mammy, no, come home, and since you have I think come up here. That is a near classic. Not your own car in your year. Remember my son, about no problem. It's what you will. According to me, if you need the echo, when you are lucky, so what they are saying,
abadamu na ebe chamoni ese kada tinu akola mbebi sane papa obebi sane papa mete wantini ankyerɛ no a ebi so ana papa no nso kura no na woni hɔ wantini ankyerɛ no a bebe bia wa hwe yɛ ɔbɛkye sika wɔ nso eti mesrɛ waba na sɛ wagya to nso ɔbɛba na DNA na ba so a mede kaka wekɔ yi na DNA no onfa mo ano ka entufo na ntiase nya adwuma na ntiase nya adwuma meda se within baby afrefre Marco, good afternoon. Tell me, because I do so. Okay, young crash. I don't do bunch of baby, no more cassa and west and I had been. Hey, Marco, I don't necessarily with or more problem. Because a man quite they do by Binam no and Yago and maybe who cry. No pushy guy now, but no pushy. Mama, let me know him, but we say, oh, but we also and family. But Bessie, they say, I must say that. Wose wo mpene makọ na ba mo ho me bedidi mo ye de ma me wose sa no wose owo ye no when the beyi no wose the sister and also the man ya the sister ni ka beyi no the guy was trying as much as possible so be do betumi aso be ja akura no wose na me expect na o be ma bi won chen and so be ma dia wo nani and I say na wo hu se da bi ma me fa nkoma we because I say na wo kanu cha say ni ye member me utwabiti kwa me anyi se we yakamenje die ne kwa me se nkata ka bisi okra yo pe bi onfa me nko but sabi ebuo na ni die mu so be ba ye twen na nse bi e wono but again no ne ya sister no that be very careful because e jimi ye nya de se ye so mo so that's it I mean in shapa we didn't baby afrefre we ni aba baby ofa kwata papa we ni aba masomo asante mampon ko fi ase no tanko ini aba awie de mami ma no abedwafo ni amoni adwuma na me fa konye so na ne brago atono so asini aba pani ko fiato ne Mr. Pia wo so ma amoni adwuma pa Andrew Shoemaker ma menchi apa ta for profit yi se wo tete de ini aba ye wo fa si ye nu aba kitue se bi wadi nya blasem ini aba che bi aba ma no kura no be die tum sa akura ne ye ne ba mi wo fokwata ka me suba se konye die ne we wanye die ne kura ni timu ntene da akono woni se de akwami ni abem ni timu ntene no so ye sire ni amanu bi no na ma be na wodi nyi se be ko ne ni wodi ba na nim ko no dwane no no apem aba no se ye ne dia di ni si hu kwan se wonfa anyi se ne ma no ana don fa kola ne ma na efa ho be e na nyi se ne fa ho be so na ma ko di nyi se ko mo nim ko no mu dwane na we sini bo nim se di wono ye no e na we afiri mu aba na de ti na wodi dwane eti se mini abema no se wodi tumu se akora ni ye ni dia no betimi ahwe na asomdwem amono ne wato na mini abade be fuwa ni dia ni me se mini abonye dia ni na mini aba no ate omenyini ni oye dia na akora ni ye ni dia fine enye ni dia na wodi akora na koma bema eye ni dia me da se mini aba ya me ensha papa we did baby afefi your friend John Abuaji hello ya we did baby afefi ni enko your friend John Abuaji me free man so musianso yo yanko me pa cho me se ye me aba no won pe no kro bin kan kire mo na mo pa branche ni cho wo fon be ma no ma won konko ye duabo sem bia branche ni deny se nyo ne na nyim ana ole ne na wo no wono watie tezia ba be hu na wa bi se wono se wa doa no opo we nyina no wan pa ba eni wo da so nanti in fact baba wo di ade wo here no in fact ha dwen enti so abofra ni nti abantie no woman ani na ho no won hwe na ye ne ba se na musi che so se wo ne abrantie esi enti ya me bi se maba wana o motitu o munya wura sa ti bia wo mu no onyankopon na di sa studio be be si kuma se se obi anti enti program amu ye metinti be si sa be enti bi ehunu no santo o mu fo ana adenti na ma ya mu tantie bi se takos na mu fa ensem bi sa emputrim e wo onyanko be ye de mi ko bi susu ni obi sha ba bi den ye sa ne ma we won santo no hu e be be no wadi ababa dam senka aban ma kwan nan ka ya den ka mun shi bibi sana enka obi di sansan we bi ba enka no sa ka ma pa ba na ka mo kina sa na ma tunufu enso so mra ma kwan santi mo tunufu na wo be se sa fridi wo mu na wo se se fridi na branch no hwe abofra no ni wo no de meti na bo am anu
nyame ensha no wadwen hye ha ne yedim nyina esie sabre ebusu apene samia champion shores pepe little team ne nyina ya krado wono ba homa no eso aye hyede na so brand ye de adwuma nyame ya adom ochina no atra ya friendtem sebe ya nso betumi ache wadwene nyame ya adom ochina ya da foforo nyame ahyehye ya dam nyina asie mamoniti a adehye